so Otec so champion or Casanoma to 2 on Toma Sasese Otio. Nana Krobea, I'm more fire. Kajagum, na yetio. Babusi hema nyina ha braso nsam hodo aboa no se awia prem to breakers ya Asem Beba Dabi puno so ya de esomo na ene nsam hodo ya de bra mu de adi mu akotene ense bu awtia ya machibu ha ehu pa na wona ye admu mo kire e wa Asante mantem ha no mo ombu afu mo kire fu obu afu o na adu atwas na o de ehu nsam ne ba na ya baba be piem wasan wase ya baba to dwase asokre mampon Municipal Assembly adehye bia woti pelele womo akwa tu womo ye kire se de ekwoso no eja hyehye na de ba yo na eja na chi no amankrofo bebre no anwaka entidi aya no emu nsama hodo ni nyina da ye bekọ ho ne de abremu o kire se o hyenkane bi court wa hye so nkodam abosume miensa Asante mantem ha ne bonia wa de ahyenkafo mu nti o na wa hwe ya wo so be bi na yabekwa akopiem ewo ensebo bia ba beto dwase wura bia ne di Mercy yaba na Mercy yese eja bohua de wo Ghana ha wo kwa akoto na de hua so wo China na ebeto dwase na no edwada no free Ghana so wo kwa China ebuhua yese wo du airport wa wo twa hwe masabre wa free Vitamak ya no ne a ewo dwaso da esinkuna ne kaaka wa ne abo amanje free ya diodu ne kire ne eno masom Ghana man ogusosum Ghana man edia hodin vum panin makoda nom Vita se Vitamak udim o maso to bebre Vitamak soy make drink no ho no mo ana Vitamak choco Vitamak banana Vitamak strawberry we why the Ghana he ya hodin kwa se twum calcium omega 3 omega 6 omega 9 ana odi enti wi abo po bia bon mana krewa o boss sa ko provision po no mo e Vitamak paninum akwadanum bemanum obanum obi amobi na no honto no na perfect woman no bodwaso nya bi mu abofra na ebeboa pa we Ghana Education Service na kafo nyina jatum se eye English language books ahodo bedi kwankosi JHS3 History of Ghana RME Computing Creative Art books ahodo ni nyina debi wo ho wo mo JHS level no eba ni English Social Studies Science Math Computing na Career Tech book ni nyina da ebi wo ho schools no mock exam terminal exam midterm exam nyina mo famra yasa te question no sans supply like bia makwada ne twra wo twwe be BC ni nu ho de na se apeke dia ma na kwada no obetwra san kwa akutwa enkande ya danso man first stop na be nkuma se de to Jane Oben Station no number ni 0243299938 and 0540755465 yes and for penny of Ajuna Chibusi akwe dem Facebook live news Otec 1029Fm so manfo mo bambeje bia hwe ma chama fo nye bia hwe se kodwomo woni emo chene dia to Facebook live on mo sansa slow mo ni mo ni jataba ha mo chinchin fidie no fru a ede emayen enian ma don yimu mo tin aka se kwan so medin kwame yeni boatin professor kokoto na afi mami ajuwan nyanta tando ensem no nie Asem Beba Dabi ensem no asana adwa ene boys ni terms bia o se tetredente se Ghana fo mo ho aka akata fo ke bibia kire mo na ni se mo kire workers fo omu ade abetu dwa se de Ghana fo bi mi yomu okro mani nye ho o mani nye ho kra eto mo ka kire Ghana fo se o sere mo se de o cheche ni kra chokko school dem kwa kire ade na waya de na no kwagina court kasa twitwa de nkrofo no sa na huhia so obi firi mu nso a onya nkrofo mo kra emu ne kama na breso na abusiafo mo beja kono musikasan mo nya ne kama na mo kire kese mo ye no na kamia se ko modwuma no kra de na di kan ehia cha obi afri se so ma anya adwuma pa mo de nyafunu kra kwa ye na owu kra no ha na be kra ye ko so mbe siesie wo enso so mo ye adwuma no a na nkrofo atetri won sa won so je se enye o sense won ka fo mo ho na poto ya na ne nsan wo kire se blogger bi akokofano chairman ya asabia obi afrim ana ba kire kese ya fani pande ato adia so de kwa akosie na oye ni yi a blogger na kwa akotwa ano de kwato ntinten fidie ne so ne nkrofo asomo twene srani abasa share for someone to share. It's a matter of sharing no more share na no na aba Asante mantem ha no mu a titire ne dima won na eye adwuma mo kire ho me yonko papa awie ya chia ebeniza toku wasne kwan se ba sa akra ne ba mo tun sa frɛ blogger no ani obunkotodwe no patch no nka abeto pega wu abaji bo kire kwan kom do beko no patch so onye bio waso osre Ghana fo omodwo mo ye ne mra wo ho ehun hia se obi free mu no mu ye ho adwuma no wo watimi afafon no atwa de abeto monten so ba som do kokot
was we a catch your lawyer, commodity cocoto. And they said, Chop and the Abel Mumia Boncoco. No, see, a baba no chas, ideas are branches, one court, New so to swap. Onyana Hobonka. So, Munimum, yes, I be more. The court. No, sir, so say, more be an yes, and then the much for crown, the DNA, and some put on from senior sanity. Papa no take us a boncomo. Yenti do dia tuenim semwa ekoso Ghana ha fasene obi wu a nyoma omoye na de na ha dwen bebre enti yemo kirefo de ya dwen se obi bia yedwuma no de bedi agro na we fa ne se odi ye ho fa na se bibetisa no ye ma no ho anton and onya ho tokura ba bi obi a behwe na yehunu na se kura de enche kura yehu social media efiaba media waye story bi abeto se yenuanu no ba ko colleague obi from a wakofa that program oba na wetwa de akwato social media which is not good and yet amwa na musuo kura nsese nipa bia edi hu agro na desa nti sa nipa no ya hwehwe no akohu waba abepacha opa seriously because ya adwin senke de kwa kujina mrano anso waba abepacha wa na yede saa mfomso na ache no waje atum na ono kra waye wei atu ababontre se yemfa saade ne nche na onye saade ne bio ye fa kwanja wei so na ya chiro bia bloggers na ade no bibia obedi mo chire dwuma ni bia ho agro na so be posting yeme bia onye sure oni evidence bia ohunu sa nipa no yemfa nche no ensaka na ede ne begina mrana permission akwanja ho ana de amuna se usoro ya na obefa contract no wa wetwa obi a sabe we free mu na nkrofo a epia ne ba na that program na de no wetwa nipa no ina de akoto social media sa de ne yenhwehwe kura yempe na yempe se ya TV wa na yehu bi nti obi bia ebe hu no posti na de ba de ba bia obi a behwehwe na ede wegina mrana Busia ora ebedeza toku wana edwuma mo kira santima ntem ha wana do man tue de muntie no yi no kra de mu kra ma o ma hwe kra ewiase na ba hwehwe etiese obia na no ho so mo kire mu ahodo coast of no me mo kire adwuma na original mo kire ni bebi omo no ewo no na eti obia na no ho so yet waso ana ye boburamu ewo asonase we ehye asokwe mampon municipal assembly no ase na nansen di opportunity congestion wo mu ye bi panti asemi ba ye le nyina adwen se ayi won maduru ho na we di enyom no maduru ho eja mom na aduru ho na di efraso wase pelele eno ewa sokore mampon municipal assembly ehase no eba ene se adechi ene ya ena ababa betodwa se anopa be no nsumu ho na ejabo mom tipelele wo mo tiem enipa mro mo mfre dumdafo ba ya na se eja atoho ema wo a wa mabobo mo sese wo ho de eja no adestroy niama bebre besi na de nyame adaroma ya ntese wo bi afrimu wo sabra husemi mu nemom enkrofo japade ne wo mu niama de ebi ahye papa na wo a wo mo ho kan ye wabre ne arahusemi eto wo mo wasonase pelele ho no ye ne bia di nkomo wo makosam moma yentie bie ya sorry me de hokura me da so de hokura na mati se omo so abonten na me pie ntino me pie na ma ho se agena ato agena free ayi akire honom eba nti yesi obi ambro na mframa so kakraba abaka ho ama agena ye den spread ntino ya de betumi ya ntimi ana we mu ba ya o mbaba no na ahye ha nyina wi e ka no ntino se de minim na no min de ma gena ba me kura me no ma we me da na mo suna me sore gidi me no ma we nkwana ahye me ntino de aban no ma ye di boy ye di amanfo ha mototon ayi mototon aduani ayi skana yes wo inside me kura no me sore me bag no me no makura me hu se me my confuse me hu se me bibia awo ashu na che na yes sa no na me hu me tape measure
Miss me missing me home tape measure and MS Spanish na me who say me no be man fafi we nkwa me phone kura me yire kura na de ma me phone be 3 academ ma me nya ho me Ghana card voters ID ne health insurance ni na me nya ho we ne de me phone we de me da nyame ase 540 na sha sen ne de da te so le no so o metim se ejeye nte ye so le no na edem na ye sha se ye de na to aso 3 te so na edika she sa da no se na so ye sha se yi ye ne makakra kakra de yetime yi no yetime yi de yetime no so akem ana mesisa no so omomodu o musto no kwampa ba kokura mpa o man ba ko omo friji emienu ba ko o man fa ba ko bibi o man this an entire am metime yi ana me so metade am metime yi man no ba ye de nkae ne skade ne nyina akem yesu ye me kurampa me phone we kurampa na ko fabra me say me phone won ana meje ba de aka ne de ye jama nyame ne nyina aka yesu le ye ne de ba ye ti say eja ba ye o me de dem na ye sha se shin free sa dem ba ye nim ade property ne pano so ne dem no wo edware ma o dwale ono mo ka se eja shin ne dem mo se nim se bia o ye bibi wo dem na se de intimate chire nim de me sister no store no ana menu be ma so na yiri store ono krampo ni ana yiri no wa ha te o motum o ye head tailor master ana na fridge so na nyina akem that's na ka chire MC yes na se o mwae se de ye hiamoa se de ni bibia nyam to me wa bakitwa na so me de akwa no kwampa meto avia no be na mam sika se me koto kokoma na no ndi kapre de ye ni bi se yesre ne se o mwae ede tunani ye ni obi a wa apart from mo am betima mwae na mo mwae kakra adehye bi ya ejahyehyia ekoso no pei asomasi pelele ena atese woni yama ne bofo edisa enkomoyi ebusia yeto so asante mantem hanomo commander de ma motor traffic and transport department MTTD Superintendent Kwame Bodi ana wo kire se o shankani bi wa kire ma se ka se court wa hye nkodam abosome miensa na o shankani boni wa ye wo se sa sirens ahodo a ashenkafo bobo mu ka mu afi onkani ahodo bi wo ho no mu a emra makwan sa ashenkafo mo de bomo ka mu nso wono wodi kan di bom hu no mbo no kokko se nka be ya brantie no nyan so wa nyai no mo sa achi de toso mienu to mo chi de toso no ne kokko to mo kokko na kokko ahye se abrantie no konkodam abosome no miensa no de atodwa se emra tia sa ode sa siren no wow no ebe bo ka mu a emfa mom nkani ahodo bo ho a emra makwan so bo ka mu a emfa mom anye so mo ko mani mu wuni o mo chew e wo kwan so so odi bia bo odie mu na o mo hwe na mpa de wa ne tietia mra so a odi be kwa kodwina sem de bia ne basa so ne mra no bowo a emra no eno betwe sa apo bibiri atwam ye na ehun se police fo gina kwan so a ye chichi strobe lights ene sirens ni ade esan se edura na juna se light no obueto wani a otumi hun se onam ne kwam ana onam wo kwam ka kese ana se ka ketwa etama akwansia esi ena afafo se tomra no eduru daytime a omo the way omo drive ni ade na ema akwansia bibiri se mpanifo fin kran be kan ye ho wa ha ema ye tisikro within a short time no ya chichi kofo bebre mfitase no nanka ye de bom kokko na ye jam na ye tutu enema no ekire ni na esanya instruction say ye fo mu kokko to ni go bom kwadu ne santi na nre ya crash back ye dindu koto wa no koto nzo ye nimu dada sade wa ye bi ame ye abo kokko ana wasa ye bi enti ye na koto mboso miensa a nra nkwa no start na kwantuo no a wodemu wo prison wa haya ebusia for the tinu KMTTD commander Asante Mantem Superintendent Kwame Bodi na arahosem bi aba betodwa na sa arahosemi na no edwada de betodwa se abaye bia ni din de Messi yaba bridu ofriga na hadwada ne se wo kwa China na eja wakwa akotwa na dihia so na ya kira se wono ankasa no ansa kwa na oba apply na wanya schools no na ye US and China ndi eba no se boa me kwa China eja change environment nkonko sua de kakra amane ne kire se woni na busuafo nyina kotoka Accra International Airport enei wo mko gina ho ene ye bafi wo no mja ne kwan breo se won nkotwa na ne sua so wo China na amane ne kire se wabro kodu China airport wa lupreni si no ada
ɛna ababa wei wo twa toye ɛne wɔn de nipa mro wɔn me adwuma airport wo be fa no de ne koi sɛ doctorfoɔ ɔwɔ China wɔn nkɔnkɔboa na nkaagya wɔn nkɔhwɛ ababa wei na ne ho ento no ɛno ada ne beto dwa sɛ Mercy adoctorfoɔ na yɛ de wɔn betumi bia abaye wantumi anya ne ti anidim na sɛ oyobi a wafiri mu na sɛ bi ba yɛ no wɔn ankasa no akwa kosua de ɛwɔ universities bin mu pen University of Ghana ni mate ahodoɔ mo wɔ hɔ de wɔn akasa bebre de ato dwa sɛ Mercy obi a da bi ɔmo wie school yi wɔsɔ bɛkɔ akɔyɛ ne masters ɛwɔ China agya nyame ayɛ adoma na nya scholarship yi a wɔkɔ yi na wɔkɔduru ya wɔkɔtwa tɔ yi ɛna wɔn de nipa mra doctorfoɔ ebegu ne ho a ɛno na beto dwa sɛ Ghana ni abaya Mercy a wɔtu kwan firi Ghana na ano juada ebepie mo China obetwa tɔ wɔ airport wa no ɛnura wayɛ awurade adia na sabre ya yɛ kasa yi doctorfoɔ no ɛkyerɛ sɛ wabra wɔbɛduru ya arehosɛm no esi yɛ no wɔn yɛ duom betumi bia sankom de bɛgye ne nkwa nanso fofia ntoatwa ɛnura na China ban no wɔn ɛde sansɛm we betu dwa sɛ Ghana ni a wɔtu kwan ba yɛ no so ɔbaba besua de no otwatɔ ɛwɔ airport wa wɔn pagya no doctorfoɔ yɛ wɔn afamu de nanso awura yi ayɛ awurade adia nti wɔn atonkra abɔ na busuafo a wɔn wɔ fie Ghana amaneɛ sɛ de abani o wɔn de hye no ɔba so besua de class wɔ kora wɔnsi hɔ airport hɔ a wɔn mu tɔ yɛ no ɔnsɔre bi yɛnto aso abusua na ɛnɛ wokɔ fie ahodoɔ mu a dodoɔ na ne nkraman na tie na wokɔ baabi a obi ɔde nti a ɔtɔ kraman wokɔ fie bi mu kra de ɔmo de bɔ akutia ɔbaa no hɛ na wade nkɔ yi a na watɔ kraman no ato ne din aware bɔne pɛɛni na ɛsɛ wɔfrɛ kraman no bɛma no kɔ adwuma adeɛ akyi na ɔba nso atɔ kraman ato deɛ nso wote ho na ɔmo de bɔ akutia obi nso wɔ hɔ no ma wɔtɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a kraman bɛyɛ ne pet no de sare nam kraman ne tiri ho ne adeɛ saa obi nso a ɔtɔ de bɔ ban ai na kraman din no sɛ wokɔ broni kuro na hwɛ Ghana ha paa din ne sesa broni kuro wɔn sɛ yɛfrɛ no pit bull labrador retriever we podrana okay ana we yɛ Caucasian shepherd na sɛ broni kuro mu kraman ne bi no de wo ba ya ha no mu a okum kom men sɛ da adwo broni obonefo we kwadwo kwadwo nhira na sɛ omo tototo nkrama didi saa eno bi todo fufuro mkro tumi tu krama di odo yewu nkrama na da so no de watwe na no wo ho na efe no kunkom no na de otoso mienu no ana efe no odo yewu no eno obi a wato dom fufuro no a wo hu nia wanye oto krama ya no odinachi na komate a no wabeto wani hu so na founder the African Center for Security and Intelligence Studies Dr. Paul Boateng kyerɛ sɛ sɛ oba Ghana ha no man krofo to nkrama no e bambo ntia wote dodo no a sɛ kan no obefa wo kyeman na ordinato ne fie so omo ban no obeto kraman wa ho ya wo kyeman wo ho saa obekɔ beba nkwan hye ofrigi mu ono wo kyeman no obo ho ma no obetum dra ware wodo bakra so oba ba na wo kyeman are edin krofo anyi wo kyeman fo ni bio eze se do ho to nkraman wo se enkraman no wo hwɛ kraman no yi a ɛne wo da hɔ no ma obi ba obetia no wo sɛ ni modu na ɔpɔ saa so eketwa de a bia ɔtɔ no no ketwa no fini nyanye na so mu nyina ɔkyɛ sɛ ama sɛ oba Ghana ha no mu a sɛnga kane pa enkrofo bu okro mo to kraman so de ne bedi agro no dudu no a eto e de bɔ ho ban na ɔse aba asa no nso no aboa ama nkrofo bambo ekɔ ani mu firi sɛ wade da hɔ krama ofie hɔ no na so bi ni mpefe sɛ krama ofie hɔ no ma wo boa ene be kɔ sikafo edan no be wale of dogs na o ma trabo hɔ no wonya hunu be wale of dogs wa no ano no abewale Facebook YouTube baby a wonya bi ehwe yete Solomon ni mobo echidom data banso ye na famu de boa yen yeni a yaba yan kamede so so ama o ade o se ka de boa yen yeni a yaba yan kamede so so ama o ade o se ka te ko kwam ni de ko fa so wa na ye bone wa na tro nkran asem ni ma me ana wa na chinchin fi ni fruma wa na twa krama ni wo Facebook enya nwa se we kura wa na yi
One the track come on Facebook. Come and say me wa kra. Ana why the traffic dey na chika se enka. Tie nyina na ya enka ma se. Kwa na je ni buate Professor Kokoto. Abusiafo ya ko. Memfa birthday wishes we Emado Fuim. Happy birthday Eko Ede Ama Dr. Ben Amache Wating, University of Ghana, Department of Music. We if we Brema Yaw Otec 1029Fm, sorry, so happy special birthday. Ekwatintin dia hodi ewom and I was free erade ho edema say afeda say na aye adanse happy special birthday to you erade enya wokese. De di ho no ekọ ede ama Chief Inspector Anthony Tebri wo Efija Police Station Efijase Police Station ukroya wo elder wo Church of Pentecost prayer central assembly Bokrom district na say we niame papa ni mpon nyenchen ene no enti Chief Inspector happy special birthday to you erade enyo kese won hiraw wo manom dos ni na yesi to erade enyo kese na afeda sese na se de obo ho paye nyina de ma wo man erade aye. Daddy, we love you so much. Happy birthday to you. Yes, also na Krobea na Yaw Asante edi ho no edi atwa so na menya ntie se ukopiem ewo mazi cross na ofa henkra wo ho otonton spare pass wo ho we bia tum wo mazi cross na edem a woti nti ofa awie ye ma ha yeko Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Aye num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma ye hepa plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E was say immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support to immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa Pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na herbal shop FDA age edwede nkrato yatum Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plasmox hepa plus mixer to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so we ye Hepa plus wife na abo no Hepa plus mixer magie dure di pa Pavi plasmox na Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. FTH edwede nkrato ya. Nansei mi amedi ho adanse pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi hu ni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mi kusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kandia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomu ehwinimu ene eminimu mechre ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awrewra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awrewra wasum no mechre jai ne bra ma ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo wo kaso obi hu anoko konachi bra mienye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra miehwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo wo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 976805 Opanyi mahwehwe wache se perfect series books here o ma me koto obi ma me ma no o wajajai aboa wo mo se se wotumi kenkan kama wo kabrofo na nkontabu okra de
ejejai. Wonderful. Mese Ghana for GIG perfect series. Atumono die. Jai. No die nimdifuo. Ene chewa wuma bia. Our crèche, nursery, any KG, books BAB. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, a free basic 1, equasi junior high school. Nia bane combine soa. Owa nina bi. English nom, ane maths nom. Me say, books BA niwa. Perfect series, any B. Na GS, ane naka. And so I'm approver. Into a batter bia unkoto bi maneba. Hey, and na say we die. So ko be kura bet me akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. What table no so say hwi. Wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko aputu oja station ho a. Enkran dance so mine. First stop. Any omamu ba bia ye tonton books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Adwana na udwu hu se ohene eye bibi na se madwuma ho saa mete ho a na niam bi pie free me ho te sa katoa na wonte Dr. Ketimanka the infection doctor na adwa wate nka na ontwe me papai wono na akofa powder nwanwa so bi da badwa so a the friends Ketima herbal powder ekumwa no nyina de free in peduanum beti se gono syphilis candidiasis anase HIV chlamydia na etete wo dia unya powder bi a ebetu asem ede ama se unya infection bi na wanhwe no wantu ase a eduba bi a etima woni fra ema oba eduba bi a se no ma bi yi firi wase te se agushi saa so na wo ye be mo etima me masam ye mre na fo be mo na twefia aka kom te se nkuma no omo ne kope wonderful powder bi na doctor Betro said your benum na bebo na fo infection na no etu ase ede ama che na wo kwa he me kope bi mato he kra na menya bi ato se wo pe bi dia pomode na efre doctor it was 0246 914717 0246 914717 and 0551 434946 0551 434946 Ketima Hebana infection doctor papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, asante, Asem Beba Dabi yo, akakune bete, onua, ori abe, akusie, oti, quantum pon mo, sir, orni, marika, na o, akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, wuko tie, hefa piao. Adonu mugrura, ayeye me na sienka mo. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Ninchire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama no odi asem ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan enwonu tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumofrofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu ani mase nya sa no mo tie wo mu ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo ho ti sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no wodi baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. Krobea nana yo, asante, Asem Beba Dabi yo, akakune bete, onua, ori abe, akusie, oti,
Quantin Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokadoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao. I just say a man for a cabia. Oma Futi, some say. Say, ye be per se, ye be frewa yeria, on any way, wa, and now babano, eufia ha, obepe. Untu, tunan untu, mate. Say, also be to ama watch. Okay. Okay, but any das. A dear in the how parentia ama waba yenimha. Dear, how me parentia mama say 15 minutes me worry obano. In Comodia obano ne S guy and me friend one ne S guy ni di yeni nyina say ono ankasa particular de no mpeme. Get no sell na me worry no nkomo bi ebe de ebe koso bia wo me ne ntem bia no obo ne S guy na mane e recording the send no enkomo a wo ne no bedie bia no ebe si wo me ne ntem bia no obo ne S guy na mane nti ya mama hu say oba no de ompeme ana wonno me na ebia aware na manfo ware bi no na e ne fese obi abehu so ono so ayede aware nti me no ha me ware oba no so no me hu sika nyina na me prayer de e ko ware oba no te aba ne sa no ama sisi mabusuafo kra no o ma ye basa o mu asmo mu nka na oba no so hu say mabusuafo ni ha na bibia ni mabusuafo mpushi nti oni o mafasa akonya no so e de sa akwase ebu na edai e de ebu me ko sisi no oba no so akwase me a kire ohima no ba no akwase me a kire like on you feel for ne ma me ne papa na say ohima no whereby ya onu so mum na ede ebo blabone ama sisi o de gina so aka say wontimi nwale bi e ba cho me pese mo boa me na ene e ka bia so nwale bi mu dia ene e ka bia me boye bia no ne sa be ma na on na ko bo adwama because the minimum say asante memem no so oba akra no say o ma be ma fa na oba ya waro be ma wo fro be fa no ya gina ye fle ti me pese sa anya ma ni nyina no sa be ma no onu so e ka bia onu agye atum sisi wa bo like onu oba na da then ye ka bia me bo like me born oba hu bia o de ma de ma me say anya sanso a oba no so nware bia ti onu so ka ma bo no onu so onu tua ma me because me nya ma dwi say me ni jai onu mom no so onu me jai and they say dia wo ka wo bo wo ge ne ho dia wo ju sika me ba cho ai aja be ma me me tio sese asema ya wo ke makuma urade be ma ne me no wo no be ma ni ni ko wa ba ni mo ba lo be kwa ko ma no ndi ana ya transe na ya hu kompa ya di asem no ya di ebo faso owura yi wa ba mo ho wo wanchida wa ba ha de me dia ni asimanim dia ni kristo ni ko roman ni asimanim na ka nti me show ni abotare sese me kwa ni mo fia sese me ka te dia ni ya e ba to wuti ape sama pa ni me ka te se ape sie kula si ja so kula no ni fie me ti ho mi nidi mensu ade wanya mi pro wanya mi pra jabe mensu atama ni mensu ale mensu ate na atana mutanenka mensu bana ko kambeka mensu ale asaska na waje no de bewa 102.9 FM mensu jasu ile
nyame ayeye enka udin odoma nkoma nyame enawie yi enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no arafo ne adehye awie yi yema yenho aha enawie yi yema yenho akwaba na yema yenho nso ye ahiehyia aha ye Otec 1029 FM sunie ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie yi da biara da se ehia wa afidie yi so a asem krope ne kan yese ye de suade yese ye de kire yenho nso ade enu ntina wie yi a yehie no kra adofo ne adehie moma yense yenho se ye ba besuade ebre kro na amuo no ye ba be kire yenho nso ade ena wie adwumadi a ye die ye live e won tentane so ene bomodin asa wo be join na wo join a wada meburu eya ahye wada meburu eya like wada meburu unfollow ya follow eno bebo amada biara da e be hia wo afidie so se no enkai bone beba na unsu betumi anya akwanya na wabedi akire bi na ye nyina ya kan bomu asuade akire ye ho nso ade ena wie ye kan ye wo yenuanom e wa amanhodo so a onum nso abadem onum tie ye mpa nya asem ketwa ena uko Spain man ni mu a adofo ne adehye e monitor show no ye Be Love Radio ne so ena Be Love fo nyina nyankopon hyramo onyam kese no ntutum anamo nso mfansi ena sa uko United Kingdom a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ena wie UK fu a monso mo monitor dwumadie nyankopon hira mo nyam kese na ontutumu anamo nso mfansi ena sa okọ France Paris Kings Radio eno de ni TV e wo ho asabri onom nso monitor ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM eno wo Belgium Sky FM de e wo Columbus Ohio United States of America Bruchman ni mu ena wiei onom abadem wa biem ena dwumadie no etwagu ena wie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie oji aman majimadwa ewo Otec 102.9 FM so ene apesemakana nanie matenadwa kese ne so ene Krobea jata menum yenu nyina di ahia na yehia yi enye bibia se ye ba besom ye besom wiase nyina di afa Otec afidikasie yi so ye besom ebibiman nyina di afa Otec afidikasie yi so ye besom ebibiman na to ye fam e di afa Otec FM afidikasie yi so ye besom omantiasman Ghana e di afa Otec FM afidikasie yi so na yasom asanteman enso di afa Otec FM afidikasie yi so ena wie mabedwafo wa ha engine room ya wono na hihye dwumadie no wa hihye wodi abetu manim pafo ene ye bebiebiem na ya sanim adesue wo mu no ya fa ne aka e de akire tiefo ye nyina yesua de ne afamu aba ama aboa yen abedwafo nso wa ha awie obo ade chiame mansako waje na dwa light ni 23 hu ana eje shirin watena se eja kwa me nso atena se the man of the nyame kwadwomo ono nso wontentan dachi wodi ye wuram ama mo nso mo anya yen ahweye tie yen oba akra piafo akwaba ye eja akra umpom nyankopon adom he ye pa na so so adom ordinanso akyeye ye de nyankopon ase yehia enawie yese ba besom ye de adesua ne ade kyeredwumadie no na eba na da bia yehia seya yese yesua de kyerade ye enti enawie saa ne ye ba be ye no ye besua de ya saa kyerɛ ye ho so ade very good adofo ba de no matene nka no ya kwa me ho akra me ho bibia bokɔ de adom ara kwa ye kuma se bro no se de nyame okay enen so ya sa hia ye hia yi ye som ne ye ba be som da bia ye ka kyerɛ ye tiefo se ye hia se yi a
ɛyɛ nsɛm ara nko ebi hyehyɛ obiara ho de onya akukoduro ka ɛna onya ano yie sɛ wode ɛda biara na hyɛ wo ho na ɛhwe wa enwunu wa ɛyɛ omogya na atwe o enti wobɛhu na woyare ana da bi o menyare enso wo ntiapɔ fa wa na wo fa de ɛhyehyɛ wo ho hyehyɛ wo ho de ɛwowɔ no ɛwowɔ enti ɛna free ɛtɔ de bi ade hawo de akyere wo so a wunya ano pomasibrɛ no ɛyɛ share with the one you trust oyɛ ne sɛ bɛboa wo ɛnɛ nso fe yɛda nyame kakra kwa me afi ya hyesie nyina kakra saa odi atwa wo na sɛ boso me nwatwi aka sɛ nansa asɛ ne na ne atwa de ko ho ma asɛm bia nto atoyɛnkyɛ bia ma ɛgya bia nto fie nti ɔno na ɛbɛda kɔso adan no sɛ wo bio sɛ wo ni bio sɛ ade pa akye wo nko ade ɛwɔ sɛ wo dan no good ebi sɛ na sɛ de ɔma ɔso didi no saa so na tati aso didi ɔno yɛ ɔkyɛ nyame ɔkyɛ mo so bia so nti ɔbɛkya ma na so so kae sɛ na osia bɔ mpre no akoro bia nti obi na osia ba no pa ya odi ɛbɛbɔ nwumre good yɛ de ɔhwɛ ni mu a nsan kan no ɛnam kwan so ayɛba good ebi a ɔde ma wo ne ya de ɛbɛsie nyɛ nti bre nti nya abotre na da nyame da se eburu awia yi adɔfo ya da nyame na ne proverbs mehu sɛ waba ahoma ne so mebusam was a number 1 program ever Asem Beba Dabi show nana ya Krobea Asante yeni jemo ho Nyankopɔn tonko so anya mo kese wate omwa mo ewa akwaniasa hoduo nyina mu yeda mo ase eburu ene daughter of Krobea nana Yaw Asante Akua Latifa was a happy birthday to you nana ya Krobea Asante ene ye yawada na onso de eduru yawada bia no a eye wawoda akra awia yi masre osuru nhyira osoro ahobambo ne nkwa husan so de amawo me da se eburu me baba ene Collins Jima ene o say yes the Zion King nana Krobea metie mo live enso ewo Dubai Nyankopɔn hyira mo na onye mo kese pa ene wie me kam ho all the way from Dubai ene J Max me hu sa wonso abewuram o say akra ya Krobea Asante o ye loud and clear se wo ba sawia bre wo ho ase a nana yenso ya boadem na kotokoswa na koso na Master Israel owusu ansa dodo na fani coach na Krobea ono nso mfa wuni agro na Nyankopɔn hyira official movie star Brown o say love you papa odwumadie nti na Krobea yedo wo boa dasan wo Nyankopɔn mo a wate mate eburu ene cruise one media ene o say Krobea pani behwe medoma alaji koko Pens Gate se wo ba ha Asem Beba Dabi program ne ye very loud ewa ha na dwumadie no ye tie mo pa ye da mo nso mase eburu ene Benji wo de wo mfansi sawia ene o sena na Krobea ene de ye nso ye biebiem eno ani Asem Beba Dabi obakuma se ya program no emu da ho Nyankopɔn enhyira mo ye da mo ase situations o sena na awia me mo ha nana wo te say Nyankopɔn adum situations me nso me ho ɔden pa ɔde nenso afem ye ene denia ene wo say nana please na wie me ye chiachia wo ho te say adom ɔde nenso afem ye afi abrago wo say papa ma ha o na wie me nso me ne mabadwafo ye nyina ye wa ha ye tie na ye hwe Mustafa Nakowa wo say good afternoon nana wo te say wo no mabadwafo da me de mesre Allah ni nhyira na ho bambo ene ne nkwa husan se ntonko so antoso onu abedwafo nyina awie na Krobea ye chia mo ene Bostive amankwa me hu se wonso aba bewuram ene wie ye chia Bostive Nyankopɔn so enhyira opa good afternoon nana ya Krobea Asante wo ho te sei Otec abusua nana boadu ni o ene wie me nso ma chia mo afri United States of America mu nana Krobea ye nso ye monitor mo good na odwumtuni ye freno nana Machidede the legend okana sembi ewo ne nyomba akumu sa asemu a woka ye no enawie yi anuanom ne adofo mumie nyina so ne mfamu aba ose enei de wahia no a wani brenu okonfanko
ebi ano amfa na hogono so yeah wamfa na hogono so ene wahia obi yi akwa we die mani brinu o adan hwe ni fia wasie grass nkoa hwe kasi ahodo a wotwie minya yese ono tio papai ni kokofo yi son papa we die wo filio adan a ebi a wotumiti bi abaje no aduasan duosia wo ha ahanu ene akire afia no hia wa keka wani bre wa keka wa ye yabroso de ni mahia bia wode ma hwe meme ne memma yete dodo prapram sabe eto de bia 2 square mil kra no mensa ntumi nsoso emfa ma me ba okonfa nko koso akeka na wure nsu fi se wamfa na hogono so nso wo ho wahu abrabo yi mu ho ye wode ye woni tusie so oni aye wo won mu tusie so no won nche tentene ye ene woginasie yi so kura no a wuhu no enti wo pagya kakra bi ka ho a adasane o manfo nyina hu no tini yesese ye wu tusie so a onche tentene ye na de yakwa wo na to amenam mu hwe o da ben no betumi aye tenten no a etumi abeduru amenana no ansana watumi apie ama nipa hu no se wate ase wamfa na hogono so enti anei wahunu de owo bie ahini ede unim etira ne nananom ya betwa wonom wo sa abusua nimu entokwa onom ako amania onom famu ansana sa abusua no ahini eba betom okonfanko sika nipa no anya ne nei unim bra wa bre wona hyase ansana abebie wano aka kire obi se wei aduro no ode ye adwuma adenti no ono yetie ne saa aduro no ode ye adwuma adenti na amanfo eba beto na de saa aduro no ode ye adwuma hwe ni sika wo nyai eye ntwema eye sikaduro na onim sikaduro okonfanko kona kwagibie na jai foma wonamui okonfanko kwagibi se wonim sikaduro a na jai se wo sori ade wo bedie kura den nanso amanfo ho nsem na wo kai minua ema wani mrebi se wo bo ne homoden kire se anidaso ansa ama no bra emu ye den no watumi aba beduru sampempensu yi a wonso yere ho a wo betumi na waye bi enti wonso yere wo ho jai nsem keka na se odefo a ene wahuna wani brenui senka wo chewo okonfanko atenase na waka na hyase baabi a wo firi ene baabi a waba beduri mu nsem akyerewo a ebia enkanisuo ena obete emwani mri obi enkansemone emfa de obi anya ho ne nipa no wamfa na hogono so ena wie Krobea Asem wampesa me kachire weni abade achiame akra ena wie Krobea asem nie moni kasa good moni kasa yena nyame ase na yenchia wona wo hwe ene wona otie nyina titru makonta eda amoa ai okoma azia ma azidie boga ene yefre no wone na yire dina okay me mo monitie good akra wasem a wo kan ye asem a ede na nka obia betumi anka obia ntwem ben obia osusu se waye ye ana wapeja na nka omisa se ofiti ya na abeyesi Krobea Asante kotokose betene wo efiri fom ansa na ekosoro ho a uhunu betene tintinti na ahwewiem ofiri fom ho endisi ofiri fom ho na ko ho dia hunu se awia hye ne pen ensuo bo ne pen ye de se kan twitwa ne da ye nu ne so abe ansa na okoduru di okoduru se wo hunu misika na kai me bre nso se wo hunu misika ne dia ana wo hunu mi yio ya na me bre nso ebia wo hunu me bre sure zanka hunu ya nka abe unsa ampa se wo ni obrimpo bi na kwa agya na so anka abon se sebi se wo nso ogya na ya wochem abusia for de ka akosi nyina ne se obi mfiti prekope enuru baabi a wo no o hyase wo baabi
ndi so ohunu se obi aduru baabi wo wa ya menhwe soro nko ya hwene na ase efiri se ofiri fam ho ansa na ogoduru ho wan empo akra wo mu kra no ayese wo mu ye esikafo ma na adesefo ma no nye o mu fitin ya eno mu beduru de o madui anya bia so on to school pen ye twa ba no ye twa ne tobi teacher ni kira de aye so ne nsa fa tworo na ekọ na eba kontomre no wo tworo obi enti wo firi bia bi na akoduru baabi enti ma wani mmiri obi a wo soro na emum kai se ofiri baabi na abeduru baabi a wadu no enti sa won so hya ase a won so betumi aduru ne wo no ene wasam a wakan obi a oben pani bia oben obi osusu se wakọ nanim bia no ommen ne no musa ne se wahase na tesei good obekire na me na hu se enye ofitin ya ene obeduru ne duru enfi se ye dua ansa na ye twa medas ye mde kan de ho no ena wiei oba ade akye me ena moate ne nka no na adofo ene eyesomda ene nye homida ene actor Victor osena na Krobea awia me mo ha oni wa bedwafo nyina me chiachia mo ye bom abaso pa ene mo dwuma pa mo nso mo bo ene adwana mausi me hu se won so aba homane so osi akra ya Krobea santema eburu ene me nso me wa ha Amina osi good morning nana ya Krobea sante baby a me wone de morning na me chia wo kwa me tipsy ene osana may God bless you Matie buru ye wo brempon no opanyi ti ase yensu ebeyeye ansan de yawu se yenye ya ye mpre ye ho da sa nyom no ya pebre na tie bi wate ye wo brempon no opanyi ti ase o enti ebeye ya ansan yawu yenye ya ye mpre ye ho empre wo ho amanfo de dakasimu ene e benz ni ade saka wafo ka ebi e ba asuyi o hwe no ma jagum na wo yesa da yewu asamu ajan baby jet Ghana mam ho fe mega say na guess ni so team e chile ya de say shey de so wo mu pan bi di sim no wo de chile sa woni say di pan na si so a na wani bre no we de wo kona ni mo dura na dwo a woni bra obre wo bi da bola so obi da sieye obi kodware funu hunsuo obi na obenante amade achewe ni sika na wanya no ntumi fa bi mu abusia ne maame adi ebro so aye 2 million bosome wontumi mfa de ebro sa amfa ma ne maame enso guess ne de o spoil mo wonware ne ho kankan ndi osore ya yesi mensio nka ne body enti spray na huna amane wotutugu ne ho saa no abrahye no ne nam ho oba club no oton san kese o spoile sika hodo a wotuguo empre ho ate yensu yebeye yebi yebeye ya ansa ne awuo enti si enye ya yempre ye ho de biara da ye nsha saa de we nso abiskola was say hello nana Krobea ya ho te say very good and we are for your somsom your somsom owura bi ewo manim ha ewo efidie yi so krache akwaba facho yaja ho te say nyame adom na muso ya nyame adom yanso ye ho ye udi de say owura facho mi de Prince Amankwa facho ufri hen facho mi free kurofum na ba ehwa na ufri pachanya hwa na mfimfiri ofenso na mo nti wuti kurofrum pachana na emum ufri ofenso na mo na de na de ufri ofenso na mo ha ya betena kurofrum pacha ya brabo ya na de me ba sa pacha ti brabe na abo kurofrum ha pacha bra me bone se minya obi ena medina chi esu adwuma adwuma ben no na mpese bi roofing sheet oboda so pachana oboda so Lost part tintin ni bi enu bi na abo sa nkofo ni so mu jiska pa wo obo ska wom lost part no na se ensuo so toto che wo soro ho de a mo wo soro sa ya mu nsuro wo pacho ehu kakra wo mu de ba eme yani be mani ahoto ehu ne kura no wo mene because wo ya jiska ensu atọ ache wo soro da pachana sa no mo ye dan na musi
and they ask why you did shit no kakra class and all this ebi apa obi wo anima mu ahuda fachane was of avoid say bi anyi nso kran for etimi paw no free dance so abeto form timi free dance so beto form yes say ni obepra bebre na mabubu kra gudem abubu gudem fachane ye sumunya ska ye meya ye brema mema ye bro ye brema ma meya eni ahoto yo enti awie Prince Amankwa roofing sheet mine ena ewo yanim ha okay Prince what to two other fear so free offense on among abetina crew from eya abrabontia ene we free crew from aba menhiaro na ba to ha Otec FM ha eye dien asem ene de onam hyawasem na se entu nsimfimfini bo wonkro kirekirem ni enti na Krobea mpacho meda wase bebre ene obejafo da wase nyame hyiram amen dente matutu me na free crew from abedru manim ane say payinfo se wiase no diakro jemframa ebu o musa me nko na menam so de ena abrabo na eden a oyini ko anim de wadwen sesa e wono ma bebre ho ti ya mami hia ababa obi anamfa nse minim be 3 years ago kakra ohumia o wasre kireme o ohumia wa chiame o me edi nkomo na okon na msome kom ba bi ache na mbe hu se wiase nse nya se ne ese kire wonyina na yesere pa bibita achile anya papa ye bone intinu me hu no komodi de ma na ye wura istisi afiwe mu ana obeka onyame number and of frame get now was stretch rewodo munyina mo one area e wo kuro from ho okay no no neti adwen kwanta na msumeti market ni side okay tina ye ben kakra wanya o number intino ina edidi nkomana mede betu nanim say Alestin na we school na so da soko no so school de we da no okodi school SS JSS SS titama osresre kire odi nyina no SS fachanti na mesumi ya adwuma menya nhesa adwuma na meka na mesumi ya adwuma wo traffic ho no ma anti no ne sister tompa no okay te ho na medi nimu no te adwuma na ye eti adwuma te esa omutime bre pa no bi ho na medi hu na ye de na yedi agoro okay te di mu na me de pass mu tu nanim ana o se me de wonim dada ntino wate ase ana obenya wo number na o frɛ wo do ana wo de pass etu nanim to aso ana o se wonim dada ntino wate ase ana me say last time bi no me share won me hu sa akora hye wachi na ye ho aba ye sister ban so na o se eye ne ba ana na o de so bi a we school na nche bi e de na wo na o se town no ko school na no onyam ana me say sa and I'm say and now my pair was so what here say na biano be ma na woni no enyem no and so ne na wo no what that so ne wo han so no so onini ni ho na akra ne wo say akra no be 2 years to 3 years me hu no be 2 years o ka sa akra na 2 years going tam na no osresre kire oni nyina no awo no wo satan no wo enum no oba be wo nti mi ja sa adwuma no ne de ma hu ne biem okay kopem se etisi afiwiem okay ana me de be hu nti no me hu na obeti ase wie no na fede mbusan se akora no bema no woda so no ho ana no so dabi na oni na janam se dibi opportunity na oni na jai so ma mi hu alokonta oni na jansa na bia me so ma se me no beto asam no se o bema no ma me na de wose ompene ma oni ntena wose na me se dibi ntina wose ompene ma oni bema no ntena na wose ensense onyem no nsense bebre bai na me se dibi nsense no so ontimi nchirem o kira asana na wura ho ntino mi o de ye ntwa so ho na ge no na e ka sa asem ne kire o me se sa de a mate timi ye de hwe na ntine didi nkomo ntino me sora na hopa no be di ka frem first no be se me ho te sen odo foforo me kwa adwuma na me se o me kwa adwuma no se okay te didi nkomo na last time ka che me se o pese obehu ba bia mete na wonim dada na wonim ba bia mete ge no na e ka sa akire o na me se sa na me se o mate na me adwuma ho pa de me nja ntena fie ti asa da me yefiri wo fie na ma fra mo aba till last time na Thursday 15 January na Thursday na
me yakwa adwuma na adwuma ni so enti ewie ntem me ba 1 to 2 money ma ba fie na me friend say o ma be du fie o ene de yakwa na so ne de ma wa ante na so yo beba ti oka so ba nche bia be 20 minutes de no aba oba na ehia se didi ya nkomo ana baby course die ene mu asem course wo ba be sra wo no na che so no a opeso de ne ho ba ma abo nya sa because obi onimu fie dadade die enti no osan be kasa me ba be hwe ofie e na wa nso no aye wadwen se oba a wo be bo pachan enti nya sa se nga wumfri adwuma mu e meduru mfra ma ene de ya ba ntemu is na wa wo pa abo wa ba mo abo e na ye dey enti oba no akire no call no be na 3 days time me answer so a me na ba fie me ni di nkomo ye nhyehyɛ se suban bi se no me hu ho de mentimi no nto aso suban sei se bia oba o kasa basa se bia ombu ade o pebufo mo se me hu no ma bi nkitete bia eye machiwade oba ho de mentimi no nto aso ti me kama ne ti ase na mbu san se won ka de kra o hu o me ho a won pe ebe me yasetena ya kama na o se wo mpe oba o kasa basa na ni nsade disrespect ompe ena afei oba oyede de wo mpe no omu ade kan say kan won fa ni de mapini and so mpe futu wo de a wo mpe no ena o ka kire no ni nyina fall under omu ade ena ono nso ubisa no no okra de na o say won ade ba ko pe say bia obehu say bia me de me ye masem ha no na o say me sisa de me de hia me ne say bia watima sense de me kan obedi so na yatena na o see o wati nti me ka chen se me ba bia mete no me ni me nua ena te danimu nti na me chen se ni personal no so woni me no krada na me say okay woni me de ye nti na oba call no ni 3 days time o sere ma de se o paade kwa na me rafika kra o paade corona se meet ma to abre na me say o wonya abotre ti na efri okọ no na se obusa ma dem anya bia ma no na ni buafu wona ne di nko na akatiko na friend ka chense sa de kuri na me se me mpe no ale ntina won se sa de kuri no wo mu na wo stay na no wan kan no crunch me no se obusa ma dem anya bia ma na me pesa me sa no ne kasa ye dey na me se da bi red flag de wo ye de mintimi no nto aso ntino me nya wota ma na kakra ena menya na me sa friends omra obi a waka kire ne se mintumi ne won to aso wa dance and red flag we ye didi a kire o nti na oguso frame a kire no na o frame ben 2 to 3 days mo na o frame ena me mane ba na me nya abotre kasa ya ena okoi na stay na me da so na me say o paade fru wa wu ni bi ti nipa na wo je fru ne ho se onya abotre ma no na maka nse da se me de be ma ntinya abotre ma me wonte ne ho ase nti okọ wie no e na obroko na maka cha me je fofo me pe fofo de friend no na maka cha ne say so abroko me dia ene de suni emfansi hwa ti no na oba me nchen ekopim se tam edi ja no na 1 week na aka be 2 days am na 1 week ene edi jai ti anche e na okọ nti me de wa abroko mitim ba bi me friend bi ono so friend bi ti etisi boson fufuro no mana be ni 2 days style from say wonyam anam say onyam say obi am no ajai dadadade no say satam na ma twempana no adi be say enu just 1 week na ka 2 days amana 1 week ana me hu sa suban no me ka sa suban na ma hu omu de mintimi no nto aso bi na satam no abodo dodo be say 2 times in premium pe within week no abodi 2 ena wafre waka kire wo se wonyam to aso nti no number 2 kwa me ka yen se o text message kwa me na me ka chen se ba bia maduru no na me na me wo se reje ya adwuma na me ka yen se ba bia me wo no me na ma kwantu so am ekokwa me nyanduri nti no onya abote na me mra me ba na me so mahu se de waka ye no kran se nye no kre ye hu de be ya fa hu nti me be du fie ana friend se wo mra na yen kwoto ayi ni bi ne yen chekere na me so mi fa mani hu se ye no kre na ye hu ana mo na se me be du fie wie no so oma na me so wo ma de na de waka na yen no kre nti sa de a tena ba bi na tena ba bi nti a chi no
be ko be wan ta na ne sister frem say won se ni nwa no ho adan no say me ti na ne sister nso nim kakra nti saa de na me say womra na yen check wo so ma na osin sa say wo de anya hwe yen hia hospital na de yen ko check ti e ko hospital e ko peda ko check na 11 February mo Wednesday na ko check ya ko check na onyem 1 month 1 week onyem bosome ko ene na awotwe baako na me so me check date na me hia na Thursday na amene ne ye bibi na nduru na aka 4 days amena ye 1 month tina me 70 ase ho na wo date ya woni ni hia ye ne kura nduru 1 month nduru wa na aka ba say wonyem 1 month 4 days 1 week 1 month 1 week hey tina me 70 ase ntimi no mu yakasa kasa ho na kan say doctor for bi efrem say omu chechim ha wonyinse no ese ba ese ye no mo say date na me ni 15 January no se ho na me nda na onye mu ya tiesi February no nko ade wanya na 1 month pepepe na yenya so 1 week the 1 week asa be toso na 1 week na no afiri hen because say 4 days remainder 4 days sa 4 days ye ko fa me hen ene ye de ba be ka ho to aso e intino wa akwa wo ma me bufu ba biko Dabi o Dabi wo ya ma me buafu kire say wo red flag o wo de to aso intino ena kodru me na me twa so ba afi oba de say ma abumfu to aso ya say ma ko test ya ba fi ma ko test ya fi na me twa so ba afi intino afa de oha no afrem no se ne father so ohia me na me se me ma na me de minim se amamre kwanso no se be ma nye oba oba na busanfo na ba be ma na so nyame na metutu na aba ona so timi de me ma me ba de na se mani amamre kwanso na se bisa timi ma ti no ogusu frafra na se me ma ntema na ha na ho se me na nteba no fie ho me ma ti na no se acha anti Sunday bi me ho ana ne father no ene ne yere na geno omo bai ba na mo dem ya ade na omo frem se nwumre se ne ba no afa yifunu no so wone me na no kransa nya no kra na me se ogbo ewo mutam ni na bibi de mintimi nsa me ho de ba me check date ni hawa ya kwa check no anya 1 month 1 week ni de etwetwe maso de na pa no te ne ba no nya pontin se me de ya mea oba onyim ne nyim ni kunu ntino eze onire fi se DNA wo ho ntino ekwan bia so no se me hwe no wo na me se yo mate me gitum ema me pepenim wo mantem ho a ema ni beten se aya me nko ana me wo ho ntino pepenim ane trema no ebedi adanse na eduru se ese ye ko papa ne na so na papa se ka se no ka chem se bana to ameto me dia ko be se sakwane no manyina be gu me so sakwane di ka kwanyem first one be ma anwale no wo ye sofo na egu nanim ase ono papa ne ye sofo ena ne ba na dinkin akwanyem first one ena be ma kunu be ma anwale ni nti egu nanim ase ama na aso na gu na aso na ye basa ana me se oh sofo ba ana me se me de ninyi se na abase na me hwe se mehwe no ama na wo na de wo ho no yaka ena papa no buta me se se no menene betana na me se o menene jai dada na menene jai we na nyinse na aba actually tinyinse na menim sa mehwe no na kasa bia na papa no ko finti na se meni penini esa akọ ne 1 week tan ni penini ko papa ne na so se de ometu edi betu ye nim no ya ji etu na mo se de amamre wo ho se meye ese majinyin no ese meye se ntoma ne nsa tine de nsa ne ntoma koi e di adanse se de majinyin na me se mehwe no ma ne wo ti no mehwe no ama nyinsa ne ba nim na ti no mba afoforo no na ma me no buafu se chena na wakofa wi aba chena wakofa wi aba gane ma me no inti no one day kind say wona obewo no enye on na bedwale oba ma ho ti pe obi obedwale oba ma ho ti na twetwuma so na me say den na ekoso o mu fie wa
maame no di ka sei ti achi na papa no kwa be chiri mu say akra no kwa na nye ne ban kasa na emum na yeni nua ba e ba say eye ne wo faase ene no na maame na frim ana ne papa nso so on so frim dia nde me nhyele nnim sa ti no wana atete akwa na akwa no e de e cost problem e de ma no intino papa no maame papa no yelen say da wo de anya so bedwale no bra me hu no face day no no kasa asem te di maame de e di ma na enya be say 2 months to e kwa 3 months no comprehension ne yemu ya ne ya nti obe cost na me say mate na me bo ne papa ma na say akwa no person sha say cause no say me nya bote no enya be 4 months e kon na kwa sha say cause eno na me hwe ha wo si complain kire me na me so mama na nko so na be hard ne ko du be say mo de na ne bia na mantimi amboa no ena me ma ne koi me ma ne ko ba ya mane train city so on fan cost o ba ya say efri okona be boso miensa ko de na man train city o ba bia say scanning so nam ala also to ko no ko de be potin akọ ya scanning so Nze na mse train city no kan fo na be tera bi kwa mi nyama na se no mintimi nya bu se bia mant bia kwa train city no adwuma no wo kwa na ba obi na frame ba de na maku onye bia se meje contract bi ba de na yin na yeko enti sa atam nyina na ga ne te wo nchen ana no wote no ntem nchen ti yeko se obeta no nchen na me nim nya na timi meje no metre sa dan nim ma ni nyeye mintimi mpa me nwa so na wose papa no jitum se obema na tra no nchen ti di mu akwa na papa no frame se akra ne ye bi o yi wo fi ho no ha no nti ebe ye sa de a me friend ntunefo na de oye no bro so ha onya ho pressure kora mpo nti no me friend ntunefo na me mefa no den metena me so na be ebedu se obewo a na nka me de naba na nka abewo wo mo ho no ena me se sa de a mate nti me friend bia na ma friend na ama naba na de me tunefo se de oye ofie no once sana ne papa nyi na sunjue no me friend na o say asem ba kono so wonde onyi ohun bi papa bi a waya ansa de boni bi ofie a waya ne papa ne kasa na mse de o papa de atumanim ni ogusu complain tino ne papa nti complain na chi na obeka chem say me be fa ne kakra nti obe wana kam de naba na kwa ba be wo tino me pe Sunday bi na me call say father asem na ka kire me no enho na muto na matu nti wo de be hwe say tana me o me be fa ne se me ne kwa akotena no nye bi a se me ne kwotena se awale an se yibi timbe fa no nanka wo be wa na de na ba se de o kan no ne fa dan se enye adibuo kwanso no se me yesa ade na wona wa ka asem se me fa ni fa no kakra nanka bi o be wa me de wa de abrew na wo so wo haw afi de o se an esen ko kasa asem che na esen ka me fa da mo no ba nanka yebetu akwa ne tininsa nanka me de ne ko na se ni se wo sum wa fidie na me se dabi me no mariga hu se ni suba ne mboa me enu ti na de me ni chance na nyin se ba akire nti wo ka se me metu ntinsa so de ya enya adwuma papa nse ma didi na tem se wa ka kire de se ubetu akwara de trinsa enya adwuma because oni ni jaye yansa mpacha ne okay ana ko ba ni die ma anga se me ka se man ka se ya mo fa ncheme na nsem be bra koso ena edu mrebi oko no obe cause na me friend say neska wom hunsa nti omra na omeje enko na onya na onfo so aso obeko na ose omma na mse de nti na omma ni wadi o sha also tenase first one okoba ya no matira duaman me koto ado ne ma na wie a me kufia ose tenase na nkomo wona mse de be nkomo o metenase so anka so no yidin o se aso na me kam yemu hihye na mse de ba asem o se me ko hospital no doctor nurse fon say ya libia ba mojam de be yale o se me de misru she no an kan chu bio na mo say HIV money bia ba mojam na mse de ba asem ntino aso me sa na me bonne sa to kuru ba bi na mo say de ba asem na wo kan oh yeah sure ani
ti ebaya me mpɛ doctor foforo hospital foforo na yenko na me so enko check na me say me fa obayi sem bia ha ma adwen wa ha na me dama ne kofie ti na ogusu kompreni say wontimi na honam ne ye ne stand am say enyin say ho ya na wo hu na nya yi bia ti no me ha na o ha me na say me tie no na me pɛ doctor bi ne ekɔ hospital bi ne ekɔ enti yekɔ ena me frɛ no say aja obeba me nkyɛn agye sɛ me frɛ papa ansa nsa na papa no ama na kwa ama na aba nya sɛ o ma na kwa ama na mba na ahyahye no so no agye ne phone papa na agye ne phone sɛ o ma ne mfa phone no ko hu sɛ bi a me ko hu sɛ akora ne be ma na wawo no egina hɔ a abia no magina so ɛdɛ anhwɛ no ne ba no ti wagye ne phone to hɔ no ti me frɛ papa no sɛ papa mpacho me say me no ba no ekɔ hospital na obana ka asem bi ache mpɛ sɛ me ne kɔ so na me ya me kɔ henti achi no yɛkɔba bibia hɔ amɛbɔ me na o say sɛ me nkal kɔ airport ye wɔ hɔ dia na sɛ me de akora ne kɔ na bibi ya akora na me mfa obɛpo akora na hyɛ me na me say oh enya yi bia wo na yi bi na yɛkɔ check na o say me nkɔgya no na o say me nkal kontina ena o say o ya so nto obɛfrɛ me opon obɛfrɛ me totan of from na 10 abɛkɔbɔ 11 ena me sa sorry ena me call mo hɔ no na o ma pan so ne ne ile ena get ne to na me say o na to no mpache mu musa no the course to next for ne kache no o ka said the make na ɛkyerɛ mo na afelo no mu mienu nyina ne ile nyina ɛkyerɛ mo ho na me so ka je say ya na me so mpɛ sɛ dɛ me ka kyerɛ mo na ka me kɔ hɛ sɛ ne kruya no mabo mama me ena o say am record am yefio da mu bia ho na wo de bia ko so problem ba bibia na bibia ko to die no wasa kofa san fofra ba enti no ana me ya say da sei me de ne be ko na nka ma ko hu say no kran say nya no kre ti no anidiem ye koi ena papa ni di a chire bi emra ye nyina ye koi check we a hwinim enya no kre ana enya no kre nti ntro na bi di kira me ansese no ena aja ye ba afie ti e be si na wantumi anko kira o se bi a nurse ni aja kwa me ana nurse ni oba ade akia me ne kan sa asem de kira be ye duru okran po no aye kan sense no na nidiem na nurse fonse ye de me panti na case bi ama ya hawo ye pass bi ya wa ha enti no ya omo check me omo check ge na so hwe ni obi ayim bia ena ye dan ye ni eba fi ye be si ya pe ena me dem na papa na frem say membra na o sisi no o ma akra no nta me ba be bam hobiem na ne nyinsen amesei ena am say ti na ho ne abontere ti ajampe fo so ateteme mintimi ni peni yi wa abontere ti me dama ni kofie ti na ni date no kran po na o de be koso na nyanso ba na o se o be koso ti na me se bia na date aso to me friends o mra be giska no wa say an e papa say se me nwuwie ya ema me nsi ho ena me say papa ne mpese ubegugu so ena me say ayinu ano papa ne mpese ubegugu so eno kwata na oba me chana me nya hwe bi na wungugu so na me ngugu so be ye kan ase na wie no ba ho be mpre na mpre 2 times be na me ne yes ade ne bi me gugu so be free on de eno ano no enti no na me ka say so papa say o ma dia ene de giska o papa ho na fa ko so te minister bi adema papa say ena papa na frem say den kwasa na me ka kire no ya de antan ka say ma di na me say so ma ne ma so o ma giska fa ko so na so ma ne ma dia ko pen so be wo dia na sa dia o ma niska na fa no ko so te na me minister bi adema enti na ade chi na ne be frem say asana me ka kire ne kuru enya ne kwanso madidi papa na te me papa na che na me say we nya asem a ese me pa che wo ho nti se me ma akra ne scam na ko so te an te me man ska na me mra ne kasa asem na me ka na me so we nya asem asabio yetena so nti no an efine ko saade a ene ye ne krada me ma kasa ma na ye ne ya pa te efine ko hwe ne ma frɛ ne biem jasha se na ma me se ni akra ne sika wo se papa ne dituma ne se ne ba ne nka no kre nti no me nsa ne sika ensi ne ma me ne so no wagye ana me ka chen say saade ama me mfro obi de mate na me mfro obi
ni sika so ma me nsene ma ne biom tina efre okọ no so na ma ja ma me no efre se me nsene sika nsim tim be si papa na so na akwana akwaje na ade ti efre okọ no papa ne ka so me fa na ma me fa no na me hu se sa opese me betu ni tin cent na oka sa asem no na me twa so na yo ka se sa de a me mfa mabusuani bi mana nipa na me de ne beja no nye mabusuani ankasa timi na me frɛ me ma me peni kunu ema ne bai ono so na aja watete me a ema manyini ye ti wona ma friends ma aja mbibia na obai wie na bibia kosbia na me bona mane obai wie na se friends sela asem ne ko nam se da ge ni suba nyu enyenyenyenyenye ntino menini hia no 1 week kura ma kura mpo na ye jai no tunfu se wo de anya ba wie ntino ye nkotu ne tininsa ekotu ne tininsa wie a na se stay na emboa wa ne yakoja no nam se da enyu ntino me pese me twa no awo fon to de mate ti ye kwa papa na aso ntino de go to se wo de ye ya homboa betu ne tininsa na Krobea ne diem ye me ne papa ba afie na ade chiam papa sa ko osahwe tino obai ne be no for this time okoi ewie na afele ma beso me hunhu no ma bi efo na me ni gancha na me som de ho da eda afa no ma me hu no mintimi nka na fidie so na ne diem a mesremo ti me di tum papa nim se ni se na me hu ade na to so baako mienu meso meta hu sa no ma ne bi wo me life mpa ade na to so baako mienu na se ano odene timi nkoto ani diem we de me anam gitum akura so waka sabio wonwe tino mintimi nkoto nti yemfa nso wa ti me frɛ papa na ka chen se nsa to na se ba betu no me mesi me ntimi metu na papa se sa de a ne wate ka kire no ana me frɛ papa na ka kire no madidi na tem di ntina me ma ba na nanso eni penya ba na aso abeka kire no se ye ba betu ne baliti sa na me ma metu eyatem de kese madidi na nya ni die kura na me se papa me na me kwa na me hu se kwa na me kwa embo a me da che de asem bebre me tim mintimi metu saa de a obe mu hu se na mra wo no ne mbeka na se yu mate nti o mu a me hwa akra no e o mu ana tino ye de ahyase no ye de ntoma ne ko no ani bibia me tompa bo mienu e ka una ne bag o de be ko onyi na o frame me se unya be 5 months ago no frame se ne mpaboa no asai wa bewo onwoyi mpaboa na asai na atete ntino mento afofo mre na me se mate wo de opade a o pese o ka na instant wa wunya ntino nya wote me nya me amefro na mato abro na o se wate ti edimu a obenya be 6 months pe na me tu kwan akoya agisado ho no ye koya adwuma na me friend say me kokurom ntino maybe me tu kwan ano ntimi kokurom akoto ade me buy my time bag akọ tino mato bibi se mama de kodi ntimo mato bi se omra meje tino na kasa ne yemu no so na wodi ka abram ho mra bi wo kasa omra na anopa obeba na jo ana oba na jo na mka chen se okọ no na mka o ka chen se de ekomo de nam sa de money do one do fi no so money de nam se sa tam ye wa bai ekobo nan aboko botan anwan wadua no kwa na wo bonten timi mu sika bia ma ngoto na o ya le asa beda me so nti fa koda ti na fruit bi na mato na oba abeje ti me ka sa se no wanje fruit no ma no wanhwe nim kwa se ya de question se ya de question no twi fa so mi di na chi sa se e de no ma ne to an sa se wonje ade no wan fimi anje ena okowura afie na mpa na chawo se de wo de wonje se makana mbofo wonje nkotobi ebibindi wanje akono kowura omu owura omura omufie ho na medamani enam sa de ba afie ade chena ne papa frame se ne ba ne ba ho ne ba ne se mabono nam tinini papa frame o de sato no na matonu mu by force o eto nam se ne ba ne ka sa no se an wa bono agbo akra na o hye na chi no ne ba na o hye na chi no o ba ne ba na o hye nam se akra koto o hye na chi me ma bono abo no am kasa mu nam se sa de a me mani nsi obiem nti na mane ma hobiem ena
eno no koto wie no timi tu kwa anam kan say pabwa no say bia obade a oje ya no ode na ni akonti no nya bi so obedi semampo wo ho to oba na bobo me no ma no anam kan say pabwa no ku bebi ni carrot bi na mato na mse be fako ti oba no me friends omra no oba na say ne kasa na edin bi sanam sala bibi hawana na wada no so de bi oba to oba no obetra moso na asemi hu nsa ni suo kakra bi ewo na ni asem se de na ha na ose ase ne yem na ye ne ya kakra na mse sa kakra nka beko ti fa ayi ne ko na mi ntupru ne nko na oje ne ho tena ase na mse me pantema ko ha no menyo minu na te ase na me fa onchi obi ase kan sai minu net ti min japo ne ma o se de minu me jan kina ma o se tena dan na me nkomra tino pie na mintupun wase da mesoni mu a na oja no ho agboho mesoni mu a na oja no ho agboho tino ana o mesoni mu no nso yele mesa ahase na okai na mesa so hye na me de mesa ebona no so na me twini si abonten me twini si abonten a na otietiem na ode ne sabu boni yem na me se debe sabi o be yisembe na woye na me twini sa wonti na me hwe ha wo se ye na ahyeto wodi ka chem se ekot asane koto ni papa ni no ka chem se me nko yin se ni ntungu na me se me ndi san kwasa asem no o papa ma tie we na obeka sa asem na kire me na me koyi na bibi ye wa me na ye ba bebu same ana sese nti no oba wo ye sa de na me se da bi akwa na pese o ye bibi di tia me ti me twini se abonte na obi ehun bi se bibi eye na obi ehun se ne be ekobai me twini se na me lock me from tambag ekoi me tambag ko iwe ya na madu asante mampon ana me hwe akọ so bia ma na me se da bi ese me fra papa no se ne ba ne ba se me se o meja de bi se no se ne bi ebesi ne papa na hu se bia enye ne bone kwa papa ne peke ko na o se an aha wona afre no wona afre me wo so te me fro sisi e ana edu anyumre me sa afre papa no wanfa adechi na papa frem se papa no ese wa bo akra na akra so wa bo na tietie ne yam ake kaniti ahwedam apa na no nti wado ko police station se be yi ho ano na o mo se wa sa adwane kwa ka ho na so me friend ni na me ma ne ya wa se me tu kwan akọ baabi nti no omra meje ade na oba no se ni be si na me fra papa na papa nsan de waye no nkwasa sem na waye no ko yi ho ano police station e wo mulu market nti no na papa say eyan ko yese bia yese wadwane nti no o de anya hwe kwana akọ ne kwan wa nti san wachi sabra ti ade chinye koduru ya ade chinya na me sansa machi me bedu na me hu sika nyina asa ena mba na omuka se Monday na meko ti Monday na meko na mo se wona police phone say wona wabo abaya no na oba onye se de na obo no na mso mpacho oba no se me maton papa wan da so go sisi e pa maton pabwa o se on pabwa se na maton pabwa de na me show da se da du se am de be ma bra ba ji ha se ni se no ba no esu na oba na o ye busa wusu embusa o se de ha on kasa na o do sa che o se o yam na yo ga ya na me se pie na me ntupun na o so mpi na me so sa na me twen si abonte na o ka me sa me na o ka me sa so me de me sa bona no so se me yi me sa na mana no pa nye bia se me hye da na me bo no na me se an wa so ne mu nkwa de mrama nkwa se obi ma na nkwa se so ne mu na wa so ne mu dia wa bo no na ye ka se na me frame painful mi nu bi na be patch o ma me a wo ho na omu se ometwa case ne mu no 5 minutes the paper no me gina 5 minutes na omo so de be no be ma no so 5 minutes na papa no se wa boka odi akwane ko sit na wa boka 1000 timi ntwa sika man sisi na m se ka be na obo no se han doctor report ni so wa bo akra no enti no en akran sa se metwi na sa na to ne phone ba nte phone ko hwe dan nti sa phone so na wo de friend papa na wo se ma se ne phone ma je ne phone se nsa bubu phone na se phone no nti phone keepers nti phone account me check about 23 million nti no na ye na me je bo se obabe na me de twa police for no ho de na papa no se me che ne date am this can be man na me che ne date na me this can man sofo no papa sofo no na ye ba fie no nkoda
afele me wo ho a me se ni sika kama ma no wo ma na bia no afele na nsinya na ge no me ni di nkomo ti na mama na 1000 so on fan to ton ho no ma bi ti me frɛ course ti ne ba foforo no me je o de listen be kire me say of course no mo de listen na me say on fa mbre me na me oni man fom painfo bebre wodwum o ma abetoto se me hu se how was it no on ka no kore ti me diskane mo na emboa ti on fa listen mbre me na me nkoto na o se me ntimi meje dia o ntimi fam no abetoto na ade na me fra papa ka say me say na on ka sanche ne ba no fa ade ne mbre me na me am to tono ma na papa se we de ma adwuma intino me se ni scan nsi so na emuye dua na wode ama akrana maama na akrana maama akototo ne ba peni no saa no moye no ana me say yo mate enti minya fa afeni se ma asena ko saa ne kodu 1000 nti kodu 1000 na wode police station se be bom nti na me saa de kaso ba bi mje bo safe ba bi na me twa saa kan nyina free ho no nti na minya nyaska bi enka na ho so wode betoto ho no ma ti a cheme for so ya pe fa afeni se de kan ho say wanje fan hototo no no ma na sese no wa unim ka wa bome tinu minyan twens pa krosi kama ntwama no so na next time pa de foforo mfa mame intino wanje wi no fan hototo tinansi ya be eneni week menini din koma na mbusan se asamba akwa mbusan se akwa na mattress no kotoa no wato ana wase usika wi o de mame iska benya me ofese me di bito matenam se na iska na waje no de ba de passport na o de totoi usika wi iska o de mame asem fan toto bibi iska wi timi to de ena ko okate ko na konsim na wasa afre na ne papa na ekasa ofra na wudu akra na temo no na me say medina tem because was iska na nyiska bia se etimi toto no mai na usika wi awade aba na etimi to de ne papa na ekasa 1005 na me say sente na me na me ka chen say sansan fumse ne kwasasem se na me ka chen say on ka chen ba na ne vane falese ne mre me na me fa mama me pin no nkototo na me fa no ma ne mre no wa ba ne ba na fa ma waji ska na wi a akototo awie last time ba ho na se me dia dro brewa koto adro de brewa wa de wa akototo na anso no e na wa twetwe gu paper koto bi se o de ma me say me nyen nkototo so na me ka chen say what asechere no me ka chen say de faade na mama na me ame nkototo wan fa mama wa ko jiska na wie na wo de be mama menje na me da mani ba afi pa na ti kwansa ade achi na bibi koso se ebia me ne ba ne kasa na se abufuo ba na akwa na ko ka che papa ne mfrɛ me emusa me ho asem bia na wafrɛ ala so be frɛ papa na me ne ko ne naso no ana so be frɛ papa na tobo bema se ye ka sei gen wawo ani ana de pa che dabi die enti no aba ha ka no pekere me die enti ama ba nse papa na pese by force me wale ne ba no ene de to su bi mu so no wo se makoka se akowo a me magi a kire de no de ba kire no akomi kroma kosie menene akwa ne ngina onni sa ankomo no bia sa na akwa na akoka che ne papa se me se wo a magi sa de kro no akomi kro nti se bibi to ne ba na obebusa ne ba na firi me honom na me mpese e kire nkwa asem nim de besi na bibi akosie na obebusa me firi ho nti minim sa asa no ho hwe ne ba na kwa akoka kire ne papa ne se wo se owo a obedi akira de na ko kurum akwa akosie sem de ba akoye me ade papa kwa na frɛ me ka kire me eye Friday ba ne week na me nte ho hwe wabra na wo wakasa akira akwala do me nka sa asem kire wo nkomo amfa se efa ho ne se 6 months ago no aba hwa me ko jano kwa wakasa akira akwala me pa chow da bida ena papa ne sen hyew se ware akwala do wo se wo wi akwan bia obefa so a me wale ne bia me wale no na me se enimram bia se bia ono obi wa by force wale no ti etem didi a me so la me di no akwada ba ya no ode sei pa chow ode Rama so betima friend Antoinette Rama acha ana se Antoinette omuti kurufuru he kurufuru adwen kwanta sade hwa ne papa sofo a opeso o hyew se
ware de ba no ono nso de say Alestei pachan ono na ehye say akwara ne wo a upewu mpewu na meje enemy ni bi hwana ne ho oden ware no me se me nware na hwan na ne ho oden de na usuro wo ho akwara ne se be ma ne se obeje ma wo akira ade na wo na abeje awo no se okwo wo a wo na abeje awo no wo se awo krampo kana o mo mfa ne nko se te o be frame bia ma obi na me ametam no de nako hey oba de achia me kontoa enepe ena ahoma eso ne kon hwan ne betumi de akobrofom amame kontoa de ne brofo be ye dio na kontoa kura enipa nim jezi fo ni nim AI for kontoa de mu nim onu ne pe o na nka homa koso ne kon sei ade kontoa aboa onya aboa die nti ahyase meka se krachi kasa na meboa hyase efu ene se wo uhunu red flag e wo ge ni mu you clearly saw the thing what who say jagu ho wo de ona tia so ama hyew o se still me pese mi huna de kronti ma me nkoso amfa me na tia so ene one nanka akwada a woni na twempena na awotwe enyanu na awotwimpo woni na jai oti oba bi dwene wo ho bosomi achi nebuafu omra ne nkasa mfa ho esa wo krokrodi ene one ene one be ma nyem oba na de akwada nam stress we mo be de kura nya adwen de aye adwuma so de support akwada no we eye DNA loading de be ye bia DNA is loading en kan na ne e ka se oba wanyem enanim ni kunu se DNA be kire adjective na be ye DNA be kire DNA e be kire e wa wadwiri mu se akwada ne wo a wo be ye DNA ne wo madwiri mu pa sa de asesa ba se ahyase no na de tino no enye no ne wo madwum se wo bia akwan bia so me foso yi sisi asesa unyanye owo a me foso yi adofoni adehye ene ye yawo ada asemisa bia wo de owo bia no fagu ha na wo de yenhwe ensem wo ho Manuel was saying, is their own contour who likes rope to hold its neck. Now contour ni you can say. Nana Krobea contour no. O dear woman and friend no neck bottle. Any Mary Cruz fashion me. O dear for neck bottle no fashion me and sa una unim contour brofo. Fa contour no fast for neck bottle no fashion. Why? Fashion ni ehwe dio de yehoa ne ehwefo enti oso o ma hweri hia yen da ne da obekura yen no akurikura yen na wo kura wo no wanhwe yie okokoto jem sa woni akwada na mo a enka nkyira akwada ne se somensa ka kire nse faunsa bra na menso oni wagya na mo a eja so ebansa enye ba ene so ejansa krachi odi wono ankasa de ho anim enna akwa sa asem wedi abre no fanboy oba bie na no aka kire wo odi ono nso be kasa o gade nso be kire ni die mu o ni papa nso be ba o nti di nyina no kura di be pie but ayenti enam so e ma me ba panyini ni kunu mene no ankoso antena no me ka ho asem a na misu kanasu ka nasu na huna de krontia wa mpantie okay ena ya wada abaya no bekasa osofo Alestei
enso ebe kasa na se oyosi na wansane si a de ebeye bia no kore no ebe dedi moada meburu ene ye yawada se duru yawada se yi a mo ani tua se ye ne Ebenage Herbal the founder no ankasa Dr. Ebenezer Ajemai, the producers of Hepa Plus Pavi Plasmos. Say Romi and say eje nkwa onipa se wodwene unipedua ahoden ho a de aka nyina ye mfaso de ma I'm telling you enti dwene nipedua na ahoden ho ne mfaso no enya wode a ena wie Dr. Hepa Plus abedu Hepa Plus kutame me wo me pavi we enka ni dudo no a ye nom no eno na Dr. Hepa Plus wa ye ni sey ena me wo me plasmos enu so ni enti sa nro mi ansa we ye ka bom ena enom ena ewu tie mie ba bi eto ne yeduro bia no se wokọ na o ka se me pe Hepa Plus Pavi Plasmos a odem ubenya bi Dr. Hepa Plus akwa ya minia ofanyina what to say Yankopon dom bibia e kama edro di onim so tipa hey doctor kwajo bre nya tete me wow se ote ade ye nsua no a sabe nana se mesha nensa obegu nsa no obesha kire ofre me asante ti obekire me kwan a mefa so a metia no wow enti anu sei woye ni se unse Hepa Plus no edro ni bi wom enti sabe ya wu bia ketu abi kura mpemfa hunti no wo de bona pampem no uwia afei hwie wade wow se ya me manya me Hepa Plus me hwie me wia me de me pavi ene me plasmos no me de betu akire na me ye ne saa edi en na be ya ama me doctor nana me da se na memfa kwanya yi so enchia etiefo nyina ene woni a ehwe e social media handles ne so ade ba ko pe ene be ya ma ho se e ma oni pedua ne nya hoden nti nana bribia ya na me ka se Hepa Plus Pavine Plasmos no wa ususu se onyare unim yare onte yare dinda no eye wonti ne ye se adui se be ya wo ohun ebe din yes nipadua ni nya hoden a na dia ka ni nyina na wo hwehwe se yare bi tete mi anase mi wa ho hiahia mu no nipadua na be hansa na wa correct ne ho enti aduro ne de ye bekoso abo ho dawuro se ne bo no nya din mema obia mfa ma wa bodin bia unsa meteso ebi mpemfa ho yes aduro ne de onim so bie pa tete hostile yes obia onim so bia ka ho nyina afo ko be hia tissue what ya say uni aduro so bie na ayaja kwa me wanwa pa se de osi hwe no yo eti Hepa Plus Pavi ena plasmos no ye pese obi anya bi no monti ye ba bia na ye bo aduro ne bo se be ya obi mfa nkobu ananse o mfa ma obo a ewo soro enti Hepa Plus Pavi Plasmos miensa ni nyina no na 60 series miensa ni nyina o enye baako eye miensa ni nyina ena ye 60 Ghana cities na say na miensa ni nyina nso nantibom yes nantibom okay enti ma obi nkoyi bi mfiri mu say o medie we ya senti genesa ye de saa so bibia so okrum ha ya hwe yi enye papa ade bia genesa fanisa debi eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos mo obi nkanchro so okay mi omienu nti we kura betumi aye de ani ho no na ode bibia hye Plasmos anan ana ode bibi hye Pavi ana Hepa Plus menye kura ko the next shop e bewo na ko je Hepa Plus Pavi ena Plasmos enwe wo ba bia yaye no afafa mienu okay efa wo pe no obetumi anom ye woni nsu te se media me ma dia bono wa ye ene ye woni topa ye so jataba nsu peninsio pa rache dino modie and onse jata ne ho ye den a esese ne ba ne so ye den obi kan kire am say do ka se nansen
Nana Krobea Peninsula no pa. And I'm saying nipa mienu na influence no. Obo ade ani jataba. Oma ya say no. Bibia na enso Peninsula. Eti wa ope capsules. Obetumi anom. Ahoden kro no a. Emetika enim say ya na Dr. Cash muje gina me nchen. Me capsules na me no. Me bo me die. Very good. Edro no sabi na enye se me ya ton. Me yenom good. Edra me nom no. Honestly speaking, sure. Me nom no twice daily. Good. Se bema me nso me hwan den. Obi bi say den ti na me nyare na me nom. Na Ghana ha krum highway. Emfa hone hospital also ya advanced. Wa wo ye working na wo yare ne de ukọ say ye nhwehwe oni padua mu a resource na beba no ye nhwe lead dodo ewo mogyamu. Empo ne ahwe asene compounds ewo mogyamu. Twazensa ekumo no enye no na mfidie wo krum ha no aye advanced akwa akudru. Enye se woni a ewo hospitals na mpe hasemu na mfidie no enye ndru ho se wako hospital na this time no enye mo na ye hwehwe ana enye obrabo ne kidneys ahoden ne ye hwe na emom ye hwe mogyamu ahwe se enema ebetumi di o seye abro ni padua no dodo se ne wom ye nya ndru ho na enti ama so how be by so through your duane through from my home ye create drive with ye obetumi di traffic mu 20 minutes 30 minutes sometimes 40 minutes sure now the traffic mu na we see no boko mu home de scent smell no anu den ene de onte ne pampan kura ni nyina home ko mu enema edi o how be breye no na koye ni padua nim nanso mfidie no ho a emi ehunu de edoso eno ntina ya na sabe ya mu bi yenom esan kanfo kire ya dofo se hepa plus pavine plasmos fane sa wonyare o nom aboa wo nipadua no na nipadua na yesa adwuma we ama obi beka se o na se emitinya me ya me honye hye de ntina ese menom me sa ase tena market hayi hwenye me bola adwuma me yi hwenye me sa ase ye cement adwuma mason adwuma me spray cars ne furniture hwe ensie bibia ensie fi se boaboa no na brepemu no ebeba unhunu se eye no ebeba me aka kyo so wakoma na asa ye kese kakra ebeba me ya ka kyo so obrabo no asa o how bi aba ho ebeba me aka kyo so kidneys ebeba me aka kyo so wontin no sabre no ye ma wontin ho aduru sabre ye ma ebia akoma ho aduru sabre no ebia obrabo ho aduru na wonom forgetting say efri bebi efri sure ena ahebra ho se me wom ne se nana sabre na odasani no makoma yare aduru anase brabo ana kidney aduru no se o wa hoden kakra o san de adwuma na de yare ne bre no aduane no di ya o haw ne ba ya o san di efise bibia nkan kire ne se o haw ne free sa de wi se ye office bi no te na bibi di o haw ne bre na obi ankan kire no eno nte ne ye stress boa ni padua no with dudu sure na ni padua ni nya hodin yi de ni se tenem no emfiri ho nti me kanfoma wa o adwuma wo office a uhu se wonyare sisei me kanfoma student a usua de na woni di yi me kanfoma police ni a o adwuma den de sumo man no me kanfoma osofo a from asori them to meeting ne fasting me kanfo ema obi biara na pomuden ho asem hia no abatan a o mo hwe o ma obano daachi ne hiawo inti pre na pomuden ne sure me number na me de chewi good 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia misrew miyemfa bi mrew odwuma na eden 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi
ena plasmos yeah na obi wo ho no mo a esa bre onu ankasa nhunu boni bi a waye sure sabi oyo ba onye mema asem say the last no bi dia dance no enso di bia enso bi gugu no ekeka no enyeme bi fifira hemfie ho ba ompe in fact onu ankasa nim say chemicals na emwa ne daachi enso wanfa anya na enye yie onu ankasa no pampan no mpo ompe na nkampese odefo enti ama joye no chemicals no mpenso oyusi se nipa no sase se oyusu hepa plus pavi plus musa na wasase dia dance sure enya se bia eduro ne yemmoamo aduro na mom eduro no aboa ne nipadua ama nipadua ne nya ahoden no eno a take care of eniema na aburo ne so no ye ne moa ne te emwa no kra ebe fra sase so hagye omo wa ha microorganisms ye beto omo adibo mu no nipa ye ne etwato enti omo ne ye beto omo uwuso omo no be break you down ema onipadua no asan akodotie mu enti samwa no omo nye ye tamfo na emomu wa hoden teba fomu a ena omo ba bedi uso jo betime ya no se raise wa hoden up enti obi wo ho se doc na ensan gumebe ma ho na ensu fita afiri me be ma mu ba enso me sha ase no hepa plus pavi plasmos me nhunu bi o adai eye infections edura na eye nipadua dru so nipadua ne mom nya ahoden a eno ankasa tumidi sa ohaw ne nyina so nkunim last time opanyini fie kwanim so 63 years wow oni nkunim saada oso wahunu Nyankopon abasa wow abasa mu odin pa na Nyankopon yi kire no what ase oso na ohunu bi saa in a long time wow 63 years hepa plus pavi plasmos so doc first time I no medro me hu se de ya na me hu mete a eye no me hunu bi o na me tie wo another time na me tie se kwadukura no o de to akira eno soma ankwara ne se ene omunkoto bi mra no onfa kwadukura si ne fi anyway on sign koto nye no mfa bi ntutu akiri na ose abase mu edin se ohun bi ache o man ne kwadudie mu hia no ose ohun bi ache 63 year old man powerful Mr. Oyo Bema anopena me kan wa ha say 20 years eba no entwen kunya 40 years ne nka so di 40 aya akocheck prostate na o twen mana ya sabi abo na ntwi ye kokun aso apre wa bra sa bre obetumi di wa bemme ya pempem ya ja omo akọ 20 years DNA si kwan say onom hepa plus pavi plasmos e wo mu a de kwadu beto to akiri 20-25 years sabi okogya na bi obechim sa bema bema de me se wantumi anya hwi wo wiase no eni se o ma kwan na o chenchim okay o betwa so aba opompo okay obema otai echim otai chim no de na se Nyankopon ankunu a onu abehu ne breso aba odi enye yen adwuma no sabi ema na bia mbetuma ka se obim de rehearsals but bema de the more na obechim no de ni abetwa so aba anso awu okay enti o de fa kwadu ne bitoto akire 1 eboa wakoma 2 eboa o prostate no onsunu mu sabi vin wa jana ekra eboa ni padua no kwan bebre so now the dikan nom hepa plus pavi plasmos now the at least kodunum aya afato to akiri okay wo de want me kra bosumi bia ye baako ne ye nhwe se wa oda achinya wa ofa what yes abrante bi o say at a point ne wa besua infections inti no aye kete o se dru ba bi kra na se omo de omo aye de ko Nyankopon anima onu a kari na ye ohunu ayeye de obi de ne de agu that the same obi de agu pamu o so obehwehwe onu a na ye de no kra na o sen wa ye mobo o sha se so onum hepa plus pavi plasmos so doc kodu no so de manfa ni agro ene minya pejama ye de na obi aba na num wow we enkofa chemical bi nkososo bibi mu nkotwetwe nkopra o last time a brand be say dog at a point nom se memfa mra na ye mfa nhye machine ayeye de hye machine mu o de kokoto ne se pa no for ayeye de koko bake mesre mema obi nkopra o mani padua ni healing ho wakoma nya na dwuma yie obrabo onipadua moja papa India fusini na obehunu se sa na Nyankopon do no da so ti na yeye mu very good onjije ye kan mu bia ani a obema wo de tobu ase hwa na okwadu wanom hepa plus pavi plasmos awie no enhoma na okwadu no ho no eye odia manu nso nhia mani nhia okay last time no panyi bi ni medin kuma so dog metie wa wodru na menum bi da na
obi na maa me binom ye na me kura de me nyamfa kwadu no bi nto akiri nanso me hunu nyame anim nyam onfa nto akiri mponi onse ni nipadua de na de ohaw ebre no ohunu ho se ne ho nya ehye nti onyare bo sha ase so onom heba plus a ebiebie niema kwan no wasase ehunu susuanso saa na ne ho ya densen saa no odwen edro no 60 cedis good sabri akopa binom oba bi tie me ne menses ne meyi ensisi so yi pains and onamu obi kura de sebe eba this month agi sebe 8 months last time lady bi ana order yase say dog at a point na my say aboa pumpu minim so nim pumpu a apumpu okay say wa mona onyane nan minim so hu sa aboa na enye do dan suom na wa yese nwa no ye ba ko ho no mu a ono wa yese centipede no so yeah dia bakana no ejane nan sure o say at the point na the menses na yese sa aboa no wa nko hospital me ya won pania na ya ma na duru a emma o say say onom hepa plus pavi na plasmos say busumi bia menses kama onyankopon ehira Ghana dia kan se yenya ye befa ni yenya so mfa so me numbers ni fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia okay 0542 807 907 0542 807 907 say enu ne ye Hepa Plus Pavi and Plasmos Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na mdisi ye wo. Wo di bebesie me da. Oh, me. Ademinim. Dia mdisi ye wan say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no. Me hunu wache o. Na nanse de okose he. Eja Asante wa boa mi o. Me say
a free bra wo kan for Volta Drill Limited ma me no se say ade minis wo ho ha obiom Volta Drill enkrofon de omuni madwuma o Ghana ha obi a makan for woni amani bia di adanse enti ben sutuo me kire boho drilling ana wo pese wo meye blowing pump installation pump servicing ni nyina obeye ne kama Volta Drill Limited adwuma penti Ghana ha say washita bia Kumase ahodo daban na main office ne wo Sunyane Tachiman Doma Asante Mampon Wiamoase Adura Sechedumase Atebubu Yaji Eho nyina ubehu won Sanka ma hu ntamo a akamakuta kufo galon saa da ni machoman Eni utri nkwa ma memfa numbers ne ma afoforo 0244299520 and 0266432210 Volta Drill Limited ubenyansu obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane achire esichire yade mojabuso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu crying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Future. Go find hunting men, oh nam ne oh ya. Go find hunting men, oh bali. Oh na yo ya. Go find hunting men, oh bali. Unko to, oh bali. Unsa yo ya. Go find hunting men, oh bali. Unsa yo ya, una yo ya. Unsa yo ya, oh bali. Ah, go find hunting men, oh bali. Una yo ya. Go find hunting men, oh bali. Unsa yo ya. Go find hunting men, oh bali. Unko to, go find hunting men, oh bali. Tisi yo ya. Go find hunting men, oh bali. Tisi yo ya, uko yo ya, hunting yo ya, una yo ya. Ah, go find hunting men, oh bali. Go find hunting men, never. Go find hunting men, never. Oh bali. Sa wodi twetwe na sa wo ho antowo a ko hunu doctor kra no wo bia ya mmofre ntumi mfa won sanka wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye ton abibidru sa wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244596532 FDA age adwadie nkratowo yi atum. When the time has come to make that choice, PPAG will be Wokeni bia obenwo anabusieni bi ayewayaya de ana Otec 1029Fm musika fem watinkam ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei de wapemon debi wo mfata se wo fasa oya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto onipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia sunyina so basabasa yo ye nipa fa hodie ntiatiaso na ye ka bomu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato ohye aware efiemu asetena yaya ade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina
ekoso wo ye fiefiem suku ahodom ejom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho man krofuko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi akire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa anenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia se woni mo bia onam SGBV mu a freyen kasa wo 0800 202010 ana WhatsApp wo 0245118228 na ye beye nomwa kai se ofre we die wontua hwe mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia ni kada bi che basabasayo kayu che nidie efrise wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonachidom Big brother, BK. When you are come so obey the company about and some man from the crowd. And yet, it's a U Life Company Limited and the U Life Agombia capsules, the supercharger Nagasa Ababonte. Agombia capsules. Massa, Obama, who watch you so ya. When your best yet, you decay enough who watch you. Who was this yadi? And now Obama never could go to a young tunchia if it's a U Life Agombia capsules, Edina Sabin. And it will bear man out your bojuma baby. Or buy one feature crow how. One till that one pem and a low spam count. What draw any U Life Agombia capsule. Massa, my swatch the one dance here. Enti me my one crack catching up about it. When you're pinting U Life Agombia capsules. Young Conquan. Praying. I was 0244946525 and a 0277454288. Agombia. One mama feel. Hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chiame bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de maachi enshren asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yahufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owen. Owo kumasa safuleba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 ana 0266 1946 78. Transformation with the Saints 2026. Abusiafo, join the service prayer group. AD All Saints Catholic Church enim. Na waka wan bomb the Transformation with the Saints 2026 aba. Saints ya wadiato afidjume diene so yese. Satisfaction, he feels me. Omame ahojo. Ojina enyom. Ohamien san yi munum so nedi jumedie. Jumedie no bekoso 31st August. Na wadi akwawie 4th September. 2026 year mu eye numre no sia pepepe ekopim no nwotwe pa mu na yapon shewe so say efiada etwato me 4th September no eye all night service eye numre no ndu pepepe na ye frase okasafo eye Reverend Father Louis Cecilia Edupoku kayo se dwumadie no bekoso santase fanchene bra oni opoku warisuku ni ne die no hye free bus wo honum o enti bra na ye nina ye mbom na ye sunya Yemfa eniji manusu
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo Mwadami Bru Yadamwase Yakoya. Yasan Bebiu aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasungu so a ena wie wutie ena wie oh hey live. Ena wie the fearsome 3 founder Dr. Ebenezer Ajamai ene ne kobonkobo no ene wate de ye de aka yi wana montu a obetuo na wakwa akope hepa plus pavi plus mosnubi na se oboboa no kra onipa dasani mese wo se ebeboa wo nipadua na hoden ama bibi biara enso aye fine ena obefre doctor enkomo ayaboi adwenkyire bi a wuhia ana se enkyiremu bi a wuhia no se wone no kasa odebema wo ena ya Bolivia Enterprise fonso amuwo kumase ha Sofolai alignment ena wie mama mo ha chiachia mo na mabusa se mompo no emutesei ena yen na yedi future life smart food yede san yade ewo yaso ye ha ena wa wutie mi a yade nti unia hoto mesrew bra ye nchen ye ya hei yede nuane emu ahodinuo ene san yade enti future life nuani ahodinuo ahyemu matonchom ye kan ye wo vitamins ni minerals aduonum yensa ene wom ye wo amino acids edun kono ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom enti na wiei obeba ye nchen wo Sofolai kumase ha alignment ho multi home nhwani mu ho no na waba be kyerɛkyerɛ oyade ni mu akyerɛ yen na sɛ ne ayo yade kora edawo so ene bekyerɛ aduane pa yemfa mawuni se beya ubenya hoto bibini na wonte ase na apesa wo ne yekasa ye number ne ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena Radifie Herbal Center Dr. Mankwane Dano sa wobe kumase hakronum bosie Red Park a ehona Dr. Mankwadi ni dwuma free ene onipa dasani a wutie me akwanya no nie sa wobe keka ho papa no osi ni bibia ye natural na nokra ne se baabi atokro da wo nipadua mu bia no eduro bewura na wura ewura no enwura mu saa keke ewura mu na asane akoyemu adwuma enti ene hwan na etie me na sebe eti yade brafo bi uti wa brahu wakwa ahotomma mesrew brabewura Awurade fie Herbal Center ene so yo bi asebe enemu yade wakwa akotibi na wakwa enko wode ye emojabroso wode ye etwere yade eye typhoid ana ulcer ene hawo wode ye stroke nodwe wuntini mu twetwew ana koko bi asiw epaya na wo ho kyerɛw ni nyina Dr. Mankwa wo ho aduro waye mre wo mpam ana wo be ma ne da fom bem kronum bosie Red Park ena abeba na abeba bewura Awurade fie Herbal Center na wo ne Dr. Mankwa ba bishia papa no beboa wo ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 we are Volta Real Limited yensu tunsuo ene wa wutie me na wo pensuo ewo fie no mesrew sa wo bekeka wo ho woni Volta Real fonto kese kire se onum nanimu nsuo ni tu enkofa nkwanchenfuyi onua onum bedi hwamo wombe mo abre wo nsuo tuo ne ho saa ekina bi no o maka kire o se yakwa akopembo enti sa tua bi soso na yentu de foforo onum boa omunim adwuma enti na da ne da meni hia se yia meka de kire se woni a enim adwuma ebe nsutuo mu a enu ni Volta Real for baako mienu onum ne wo animdifo a etu nsuo no ena miensa onum sa won fidi a yedi tu nsuo no enti se wo pensu papa atu se wo fie ho wadwuma mu ho wasa ase ne so
ukro ni mu ana nsuo adwuma na apesa oye o pe woni e betumi atu nsuo atu ni yiye se be ya abenya mo customers a media makande ya kyerɛw Frevolta Drill Limited for na wonu metuma wo wa man kwanchefo e bia betu bia ma wo da bia problems so te ene wo ho mesro frɛ yen ye beba besiesie no kama edi amao Kumase ha se woba ahonjo da aban a ɛhɔ ne main office ne wo ye blowing ye pump installation pump servicing any problem bi aba wo ubo ho ne ho se woba sunyane a ye won krabata ho Asante memu Asante Mampon ye won krabata Mampon Kofiase ye won krabata wiamoase ye won krabata wo ho okɔ ejura ye won krabata wo ho okɔ tachiman ye won krabata wo ho sa wokɔ sechidumase ye won krabata wo ho doma ye won krabata ena yeji ɛhɔ nso Volta Drill for won krabata Ghana ha baabi biara a wo pese yentu nsuo ma no ene yen kasa ye number nie 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 when you nyasa ahumei freo woni Volta Drill Limited for nkasa na we dia wonte ase no eno no mbe chirichirim e dia mawo and traditional Dr. Dawood ono nso ni panyinipa woda Dawood Aba Hospital no papa yi enam ne nsaso ena Dawood 360 capsules any Dawood ointment abedwa so na wo kan say ya wo say fatwi na memene wo di Dawood ointment ni twitwie no na Dawood 360 capsules no o memene no kre me se wo say wa da ne da wo te yawo ewo unipadua mu wa sebe usisi ayawo ya masese wo je ho enye wo na mo na sisie na chia na ye kan wo mensem ejina usisi so oba wonso maayo ejina usisi so na eyawa bemu a wonamo a achie yi anyanyem bia muduru mpa so a sei ne beko wanhwe ye de Asem Beba Dabi o enti kona koto Dawood ointment o de nu betwi na Dawood 360 capsules no wa memmene oye ne saa ebema na ye de ene yaw bi a wotie wo nipaduam waduro nie na wo ba Dawood Aba Hospital a aha ne kase dua ma yaresa enti ye kan onipa da sani a wotie mi ayade enti wuni awoto bra ejeso krapa si wo Metro Junction yesiwa bisasa wo pe Dawood Aba Hospital ye be kyerɛw ana wo de nante be yesima ba ko pe bi nante wo be se signboard wo ye wo ne ho ye ne Britax Steel Complex ena edi animhwe ewo ejeso krapa Metro Junction ho ye number nie bibia ni na wonte ase afrɛ yen eye 0244 886437 ena 020 168 1717 unya fresa ahoma we ya woni traditional Dr. Dawood no ankasa bekasa ena wi dia wonte ase no obekirikire mu nso dia mawo na Vonda Beauty Shop emu adwuma yefo nyina na wi machiachia mo mama mo habu sasa mu mpom te sei ena sa wo ye salon owner wo ye hairdresser ana wo ye baba na se uhia akade a modi adwuma ana enuoma a meba bobosue enu bi na wonsu tuton se wuhia ne papapa ne de ne boda fom a ba bi a mekamfo amawo se no na minim se ehonioma ne ye na ebo ne da fom na woto a ebesa aboawo eye Vonda Beauty Shop ahai se wo pe hair dryers se ye wo ana standing ena wo pe salon trollers o pe sinks o pe relaxex bitese mega growth shea butter ana olive oil plus nail accessories and uhia UV lamps acrylic ponders and in the liquids are Mr. Vonda Beauty Shop and a mekan for amount Brakumasi Kejetia ye be Kejetia police station no shop number no J1595 now for any further enquiry number ne ye 059 892 6246 and a 0247 133
0203 what your first number we say ya Von Duck Beauty Shop for ebeje so ya no be kasa de wonti ase no eno ne ebechire mu nso ede amawo ene onyame wo ho heba afo nso nie ena wiai basanu pa no eyo nyame wo hofo ene de aba ene hwan na etie mie na sebe ne yafunu yade ka ne ho a na fie gya adum yi wo breu saa yafunu yade yi wo de anante wo de chinchina wonya hoto mesrew basa heba capsules no aba wate kona ko pebitonom wo ye oba onsabuo munya waduro nie wo ye bema uduru simi animu a empa so no 2 minutes na abo waduro nie wa wani tuase koko bi esi uto epaya wuni adaje o si hosa no se wanhwe ho anamon wantu a ubenya asem beto basa heba capsules infections adokro wo cholesterol ya ewosoro ene mrewe a wadwo wo mpam nyina no se wunya basa heba capsules na se wono nomo a ahotaba asumdue bebe fie amwade wo ho afei basa herbal ointment eno nso enkwada yusu empanyimfo yusu na akwada wo de srasra na efri nye asabre ntumi nya no asramonya no pampers rashes emu no ahohye mpofri mu entono entosi ebi mu no mesrew eyenkwada nku enti ya me de me ka kire o se ya ba tanku ye frɛ no basa herbal ointment afa wo panyina adwumade a wo ye obeba na wabrɛ udi adware ni emfa basa herbal ointment ibi ntwetwe kakaja tibitare so sɛ ye wo nan ya na wonsa fatare so ebekɔ honam kankan fa bisrasra wa ha nu ham enu amotuam ebekɔ ensansa agiu nipadua ɔsɛye enti wontumi nye ho fa basa herbal ointment na ntem wa propro nyina no etenete uyusu a eye ni nyina de mawo na nuei uba KNG Dani Heba Colinac Habme PFA Freddy Menz baby a yeton no bia wo de kasampe basa herbal capsules basa herbal ointment your number eye 0244 267725 0244 267725 and 0500 111-072 offer our number ya basa for ye beje so ena wie ye no bekasa na de wonti ase no wie ye bechirichirim enso ede amawo ena mia me doba ene madie nyina Goslav Asante kwaten Papa Soldier ena wanya afeko ede aka omfie ho soldier ene eye wawodai waja mesre odoma nkoma ne nsemu nhira na ho bambo ne nkwa husan ene ne nyinkyere edema soldier happy birthday to you Goslav yankopon onye okese Asante kwate ompagya unru biapa na wontutu anamonsie eni boni bia onum ewo ho papa yankopon Israel awade a chiame agra ene mo bana nya afekwa aka ne mfie ho me sorry na no peya tututu oni din kan be nya na eme na akra de na unkai menkina me de date dia menya ho ade o onko afa date dia menya ho ade enti obenya na eme no de hetrick bi daddy good morning and I'm say good morning oh sorry no pe bi obechia me na me mapie Rastaman me ne nam ho ye me nuoma and a Kelvin yeah fast say daddy and then your Goslav birthday now say hey me so wish hey there also there to PS5 mommy na PS5 no zubu sa dem wa e bi ni nam 60 million and if hey nya to 60 ni 50 million any day now so there nya botre wate o there by be bompa yes November mo no na matumi ato PS5 na ma ya so be many out enti Goslav nyankopo Israel PS5 cry you to akose November now we can you want some so T5 no enu honu na ye wura fi ye ben get foforo Yagupo Israel Goslav okay about the chiame akra mama won semisa kwanya krachi
Ebra unim girl no be mfie say wo so na unim no so na unim se wa wo be mfie say na unim no be mfie mi ensa atwam ni bra wanim pacho be mfie mi ensa atwam ni be mfie mi ensa atwam ni sabe na hwa na obfie be say eno ono no honam no so ntine satam ntimi fama ni muse bia wanyase sa ntisi akra unim fie awadi esi ane de metima ya se bia 22 visa the 22 de no ansan kwate 3 na free mu sabra na unim no nanka wanya na yina afa yenko yanim ebra na anim ne dada no na woni ntem na magudie no na etesei musa agudie omu ahodo bebre agudie na se bia ohumi ochia me o ba begina ho bia o de ade ba na bia me ni didi nkomo no man nkomo ahwe inim saa na mudidi nkomo sabe no ko sra ni fie hoda pache Davida man ko hu ba bi otida asa na men pen nya na hwe men ka se no apen me so ko sra no ni fie afi yenko yanim ebra nyinsa ne baaye no o se na papa ne se yeden fantoma ne de ebra be yeden ntoma wadi be fra na insa obaje nsa idia danse se maje nyinsa na mehwe woni mabusuan akora wo mo ebo se wo mo ye mfante nkran ga hwa unim de wo mo ye nyinsa ne ba na be hu se oye kroboni krobo okay afi na unzo wo mo ye krobo for ohun chane okopa awie ndie wani nkan ya musa o se oba pa obo sisi mrantie nhyɛ no so first thing ɛyɛ hunu abusua kora wo firi mu wate ase afi yenko yanim etesie se wo mo kase ho ade ye odie ye wo mo de ache ne wo mo ba ne ntena ka be so mi say pa cho insida enso mo life mu da ajeta neze ya mo kase force umpo obewa no so a obende eno so minjini save times na yetumi force be mama ne ware oba de na be bisani enemri obo force pa you can force the horse to the riverside now the me force apne so aware na me ware ni wia na mbehu sa de we ye koso koso pa okay akra ye me da say eja kwa me akra ayi eja sam menene wo times bi say ayipon kontoa ne pe na homa so ne kon no wa hyeda a break no into different or say the guard looks for it and then the rope measures its neck we're breaking it down contour no a guard nepe search or looks for it and then ahoma no rope nti enye Mary Cruz de bi enye Mary Cruz de bi enye iboto de David Mary Cruz o de yemfa oni mfidodo aja sam actually news item na mi shano aja sam ya da say busa de opeso bisa kwa kama da say men chieti phobia good krachi ebra wo se woje 1005 no a ko fia wo san ko yi paper kitua bi a twa bi agusu no uhun no ma do na wo de 1005 na man so mu kran po ehun enioma no a wato no uhun ye me hun da be pem ne on fa hwe show nche o se na okoto mpa che da bi nti na ope amount do se na o beto akora no ma no wan ka amount do the police station na papa na eka say wonye me ban kran po no o just Henry sleep na madi na ono papa no ena o say scan no akwa no beto ton no ma o ka word ya ba wi ana o de be 30 million e be ba abato ton ho no wa se na se ma o kan no anti police station de manga san me ye di ma ne e ka so de 3000 e be ba abato ton ho no ma wi afi akra no ma scan hu akra ho pacha me busa no se be ma mukutwa ndabe a check akra ene so de o say eno no Krobea na man training stage na Krobea man 20 cedi o kan say o man 300 na o say enso wa force o da say 300 is to we kan wa force te because so nsum na me say wa general hwe na say bia 20 cedi a wa say wonje na me say wonje dia fa ma de ma me
na what did chida da o continental so ne dem me do abanti ma me ko jaw continental da mpa che da bi adentia na no dia se be me kopre akopre adwuma akopiska ba akora de ntia me be se me bi se o se nka me bi sa na we kura sa na adwini mu no usu se ge na bu won me ma adwumi dem ni se bi a hospital de okọ e de na sikasem no se bi a okọ a wo se enso na ya na ya mwa won so de bi ma se no so nti na be se bi a wa di na chida abi anso na anase eso bro so na obedi bi aka o na awo ye ncheye antrenta no mokwa ye jiska kakraka bia o ye be ma kra ye be show free fast na ona okọ o ye be ma na ayo o na oyire kwa o be ko se sia o ni 20 minutes na ofio so no oyire kwa enso maybe kwa sika wo mo begie o be sa kwa ba be ka kira o senso nti ye nshada nyi sika kase bia okoba kwa pa ne papa na be frem se sika na o de ko na anso na papa ni kobi kobi agraye ani ame se ba nyem ba kwa ka ho na ma hwe na ma continental ni ko ya na owu ana mo we kan obra fa ne bra hwan na e ba se mi nko sirem mi nko bono mi nko hafo sponsor ni onia wonna je joso o kala na o de akra ko mi ma ko bia meko atiefo ze mi nko nkran ana mi nso mi nko krobo alata mem alata dia mi nko na Ghana kura matumi akona agwa senior man besma munyi mame mo yima me ana me hwe senior man besma me walata man nyina no sokra amfa anko hwe se meko alata o se meko hiyo nanka mehu Fatuma me pa cho bra ye besma me walata memu no muntie kakra ene me brofo nye enti wo fa brofo bonidin na ka kire no so wo Nigeria ka kire ne se wa banana Krobea ho Otec FM ha na wo sma me ama ma ba Abuja aba be hwehwe no fabrofo ka kire no Ruth. I know about you, but I don't know what you plan about the way. But I tell with my father Yaw Krobea to come to the praise. But I come to just to investigation for your side and your mommy side and the father side to see about you, how to you are a good or not a good. To see about your family, to see about your mommy and daddy, to see in your sister and brother. But I tell with my father to come to your place to the investigation to see him to the other way. Yeah. The also best mommy amana kono Christian friend Ruth. Menyina sa kwanya we so na Otec marketing and sales managers. Ruth entry. A very good afternoon to you. Namesake Ruth ntini best mommy mako Nigeria. Abraham. Na Krobea. Sa sma we wo hwa amenkwa na amenkọ. Me de nka wo be kwa ka me ni beje ho. Menko investigation ni ma be ma. Investigation so kwa o ba so masa akwa o ba no fa biye de wachi. Anya menya bi nso aba. Insanity e o de ase wakọ empo ano no ho na benya fish no de papa. Di wo hwe wo ma ba kura onso mu gina so. Na sa akọ de a ene obenya de na so pa. Enye smoti kura. Ena hwie yi ejabre yensa kawo. Wadama ejabraham wasuyeye ehwie yi fa ye wuram. Yo na Krobea medase utufo nyankopɔ onhyira na onhyira Otec FM ahwefo ne atiefo nyina edini ye eja Abraham sene ye na Krobea kan no medi nubra ne habama na seyare na mesi adanse ne se chese ba na eba fa success ho madam bi owo breman konchuma na wawo twin centerfo omumie ni nyina mema bienu omumie ni nyina yare ne wo mu na wo nkura no pa chese omaye nketen nkura no so omanya 7 years na yakasa omanya 4 years kura wunyini omaye nketen na so se konfono che de dabre ho no omo ya man ba bi kura obo betena entwam na wotwe boso niensa na che wo zo ewu mojawe okoya okobo no moja ba ya na wotwe na ba ka wo nso na ode ne ko chese wodi ho akoni abadie die nti imeka no no there be
a doctor for na ka chen say bibi dro bi antumi no nti onhwe so no man kwala na duru to wasi da bi ni kuna se wo de yenko so hwe enti o ba me nchen boso me ensa ne adwade atwa mi me de aduro no ma wo no nana enka ne ho biem na ba hwe se ne nkura na ya che se o mafunu aye ya kese o ne to ya kese che se o mu atwepre ko pete obi a ye de spring na atwo mu we na mu na hunu se ne ya kasa bibi don bi papa no o se me de wa gia tuma nkasa enti me fa kwanya we so aka kire abatan ya etie mi anase obi a o tie mi no wo babi a wo sa sickle cell eni adi ni bie eba na se bie no mo jaare eba na ne hu nsu jaare eba sa yise kobo no mo ja yise kobo no nsuo boss na akora no company misisi machika se mensa na de banage chechire boss na ho aye hyehyehye na ne so aye yellow na ne nsam aye yellow boss na ho wo so se ya chese odi be chini anhwe a usika nyina Otec aye wo dia wo beto dia hwa nkora no na enso doctor for na sa ka jem se wutra nye no one papa mana 25 years obesewu na me enipa kro na odi aduro ni ma me no me nana no onya 87 years ansa na owu me dia me nipa bebrebe fa me ka say no fast back obi ya di yare man no chese o su za no so wa nyiri sese o be 40 years enkan hu biem timi sraw obi a o tie me na seke ses ha ne babi ana ne busuani bi ma on fa no ko babi a o fa hwe ejabro me kira kwan o kuma sia bonti su a o hwim school junction ho ebu a obewu o so na bi won so onyin sen na asai seke ses na esa ne man ti o ba na onyin sen na so mo ko re mojam ebi a seke ses tumi esa de no je number no na hwe ejabro me kira kwan o kuma sia bonti o hwim school junction number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away your WhatsApp is 0549 10 15 80 0549 10 15 80 ebia na kwankran me woda komai abrewana na se o kuma se ya me wo hwim school junction sunyan so me wo estate brotherhood asoda no me ne edie wo na chipera me doctor akyereko edie no edie ne ye eja Abraham na Krobea atonsu Kuwait ma mi bi wo ye friend man fosua o be 54 years ono so ni kunu omo so adanse ani man fosua se ono no sabi onya enam yare ni bi ama enam so kra ma sabi o na nsuo bi gugunu pa enti omo yi na wode na se kekare pa enti e ba sa na wode ade ni chini na onim se enam yare enti okoe no ema emoje turu bebrebe enti doctor na ka chen se wonya enam yare ni bi infections e ba sa na wo yi na wode enti wa no fon enti e ba sa na ma na kasare ya ni ya ni sisi su ya ni ya na okọ na se kra review ndi na omo se na akoma no ahono sense onantika kre bia na wabre na no hye asadi dia ba no bo amunanya ya mukro osadi no bo ano hye no ti say woti we so ohun aduane bi obedie te say ade a otimi offense otimi ka kra bi ye ensuhye eye de da na wanom tese obetima tena wa odidia no pana wanya asem awia wanya asem nwura wanya asem tese spice ka kra bi nkura de a na ontumi nya no hwe ne nane ne sanso etititi ne widi mu hye no na debia ya kan wo so wotie na ne kuruka chen say ebudo ya ebidie but wo de yanko so Abraham de hwe omo ba ya me de dro ma yesu scan no ne hu se emwa no wo no dwunsom to ma fa no nyinam nyina nti ne honam hye no nam se maame emwa no fa wi de mu nyina ba bia ye affected emwa no wom wo se wo mo ne nam hu nyanya nyan se nkokodwie wo de fa sa ka ho hwe nam se da bi wo do se ka ho kra o wuru omo widie nim na Israel nyankopon ne me dance ni me de dro ma no emwa na ne nam hu nyanya nyan se nkokodwie no omo nyina won tibiom adwadai e no sa ba review na wo twe yensa ne adwade twe woni ne kunu ne honam na hye ne jai isi hye ne jai da jika se ne jai na kuma na ahoro no kwa no se ne de okoe no omo se akoma nyina abeye normal se onantia na obre no ne body king na twene wim se de obi twene akoma no sane ma nyina jai me safa sa kwanya iso aka kire me ma menom asabio monya se nam yare bi ama yekoe se onya osa oboa no hyew oboa no dwa ye se akoma na ahoro wo chika se o ya osisi ya onanu nsa tititi amo bi nam hu nyanya senkokodwie wo Johnson tentem doctor class obeyi wa hode ama woni so nyina yo UCC woda sori no e betese ya bro no sa niema nyina ye enam yare bia ntaja bra me to insafro se fa bra na Krobea enso ne kuru so obi
ono so edidi awura ne prostate ni mu enti wo Johnson 10 osidako anajo to Johnson 15 times ebi wo so obejo so na say twa ahuro na ba sa ne nam yare no de didi ne ho awura sabi ne pancreas ni mu to madan magi pancreas na bo no so onya esikire yare enti ni so tia na eti ne wo Johnson 10 nti oba scan na ga brother no so emo bie na prostate so high line say na doctor for kan nti wo say doctor ka kire ne say o ma na duro bi say Johnson no a wo chim ne say nya ya oba obehye no rubber nti still not just oda so chim nti wan tia say na ono ni yiri nyina de bam ho nti wo so a wo tie me na papa bi ana unua ba ma bi efi 45 years ekro no wonya sa prostate bi no Johnson 10 o complain say o Johnson de be ma mhihye no ana o ka kire say okoto de no chima na nsuo fita firi mu ba amasa bi o ensa bi begu ne be ma no ho ana sa bi o ne be ma na fo ekituwe bi enti ni sisi ya ne ya na chika say ne ya ne na ne nsa etitriti ne huna mu dwa no bo so na ntika kra bi ano abre na ni so ye ne wisisi chese sa ne ma nyina ya me se enam yare na enti obi a o tie me na wonya bie edu papa no wo eja bra me se me de ma wa me ma ne nan pe sa ne ma na wo nyina ebe jai na wa de wan modro medro de asro ko se me se medro ekum moa no na ahye moa no kosua no na se siesie oni padua no enti wonya nam yare ne bia emfa nko ba bi bia hwe eja bra me kira kwan e wo Kumasi abontin so a wo hwim school junction utika mu kwan kran a me wo en kran da kuman abrawana na utika mu kosunya me wo sunya estate me ne brotherhood asoda no e share first war e won achi na me doctor akyereko adi anumhwe number ne bia mu nie e 0242 76 48 35 and WBM 0242 76 48 35 where your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 obisu tie me ne de enkodo obo se e na su na ya se enfantefo se sound no mo de mandi obati korro ayaso asantefo se e kwi enti yesi enkwi sound no de mandi e basa obo na be fo na yase obisu na abegu no shuwa no abegu shuwa ma se o shuwa benkum na ba ya bo se o shuwa benkum no abegu do cho na ma do na be hya se kitwe bi hu ahwekra hu na bo se nifa no abehye se bi o be ma na se me se me be mo do doctor bia betima ye operation yi na so obubu sa papa mo no na ma obi ye operation miensa asaba mienu enan na se bi ye be ma poye fa se kan kan na hodin da se ye sa dia se ka kan shuwa na ye amama no bo sisi na hodin atiko fom na be ma oduro bi e di bia sra ho no bo ma obi a obe sa na ma obi a be me se me ma na otwe mienu odi a o ba me sha sabi o hwa no nyina be nane ama mama nyina fro nwa o hwa no normal one wo so ya oba o ya na be fon wa ya se ana be fon oba no so ene na moyam me se wonyinsen a ebe mana sei sa de no ebe da wa wodi no ma odi e de frɛ no e wa wodi na che odi e de frɛ no e hya mfia odi e de frɛ no me be mu odo no nyina nane to obi a hania ne bi fon na wodiem ana se hye na wodi na che ana hye ne fru mu ana da nhwom won so hwe jabra ma kira kwan utie me wodi ne hepatitis B me se da bia me ba me kan wa se wa police poni bi ne nua na okɔ UK hepatitis ntia me na nkɔ oba mo bo so na otwe yoru se o UK wo ya dma de be hebusafo no timi se wa sa hepatitis so fabra wodi ne yesi kire yare me se me be mo aduro bi o e be siesie o pancreas na mo na se sa ne manya infection bi enti mo abrofo na mo anom na o sugar ne ba fom enkosiaga pedro e betime kum mo ano na ekum kro no na siesie o pancreas no na wodi dia eno watimi asakra aduanum de ma woni padua abran ko no abrofo duro bia eni na jabram se wo sa no bra na bechi ipacha oso tie me se me wo memme duro bi ye friend wo sunukuntunu na menka wo nyina fo sunukuntunu wo be sho me se o de say ona bo kofidwuma ma so kofidwuma ni fie achi ma bibia no wanya breast cancer kokora beto no fom yesi ye kotwa no fo se o UK me ma na duro ni nyina na ne ekọ man hwe ni bebebebe mo amuta hwe mo TV ni so de am de beto TV ni so before and after nti wo tie me na duro be hwe no funu tutu no fu kaw ama won sana eben won fu na hono wo chika sere o ya me se wa pedra e be bubu agu fom ya se twa no fu na kum nti hwe jabra ma kira kwan na ma wie kura me sori no e meme do ye fe o sukuntunu se do me si me bo edi na se me checha ya me tuche no na ma sori ma no na ma bo mu ase se nya se do kura ka me kura me yire nkoko na wo behwe me yire se no se gina so na se be me be ma moduma wo behwe sum enti so tim nya duro na wonom wo tua bi na wo se bi na no bi na ma be me gina so se peme se mark me ka se mi na tira ye poli ya basa na de pem wo se na odofo ya fa odofo di show na ma bo mi di na che ya na mo ya mu nkura hu ya ajabra mbacho o fa okuru di show fa okuru di show anti mage fa okuru di show enti wo se wo gina so na bo no tim
miura ubekume enti abasa na don sa bonachi no ka say minkum mi yo ye mi siesie enti wa wo tiem na pememe do bra jabra mo wo yo ba na so mense ma na dia konfie bienu fie nan fie num emma me se me be mo do me ma bosume ama bra ba jusika je number no na me number is 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 hey WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 bia na mo ya reso me nka se jabra me ho do mi wo ho do pa na brain ntia fa me na kan ha o kire me cement me nka wasa me wo ho do a me mo aba me ni wo do na me obi a me kire o edin ye eja Abraham se nya me ankun a da se de be sat me nka ya da se obi o Abraham obi anso da se adofo ni ade hye eja Abraham nie na wate opanyini yinka wanamuntuo ene bema obetu anamo one eja Abraham behia na se wuni ni hia enkyeremu bi a wuhia ayaresa wuhia eho ena wonsa beka ede afri ena wiei a happy birthday to you udinde pretty Jose Angola ena ufri na mum sesei owo Ghana mayimu pretty ene wenya afeko aka honfie ho you are +1 today na wa wunia na Yaw Spices wade nyina oso ma happy birthday yankopon Israel onya okese omwa na ontutu wanamo enso emfansie arofo ena wie so obi a wo fiewura na owo 2-bedroom apartment ewo miaye bi te se Askwa Stadium Atasmaso Patase Santase ana Tech Maxima sa miaye amabuboi so 2-bedroom apartment ewo ho a mesre urgently yehia bi ede amaye nua bi enti wadama fresa number we sisi ya 0530 77 3703 0530 77 3703 so we yen sa mamia ebeye mede pa ene to be hotel enso ye ahojibia obekumasi krodua mu a ginyase osem 1 street kumasi heya ena to be hotel ewo na hoteli eben kumasi high school na onipa wutie me sabe se wo pe baabi ada eya adwene wa ho bambo ho eya adwene baabi a wo kwa akoda no se mpofiri mu upe bibia di upe bibia no mo a anyanyam bia ubenya bi ana wunya bi enti na nawie me kamfo to be hotel dia ma ho se bia wawade kura awie na wo pe baabi abekwa akodi onimu a eya choose to be hotel ana wanya hoho bi wo pe baabi di won mo akoda ombeye safe a choose to be hotel wo ye hoho no abeti atom wani aye ntoto hefa na ye papa mekwa akoda minya asem eya choose to be hotel ni sentine sa ha ye we minibar oba ye somo se odehye ye rooms ne ye kama ubetumi abuki wo online ye well condition room smart TVs bobom and security wise ne dey 24/7 restaurant sawa ha enti woni ye monkomo sa person ne ye kasa e wo to be hotel ho ana obebuki place na waba beda ye number e ye 0202 95 9905 0202 95 9905 and a number where your WhatsApp ngwa e 0244 374642 unya fresa homa we ya to be hotel for your beje so ya no be kasa de wonti ase no ya kire mu ama wo ene matuka heba mixture dodo na abone nsamrane antenas ya duro no na sa duro yi be ba ye abeboa de hye wo Ghana se wutie me na wo ye obi asebe yade diu so atrantwi a dwene oni padua na ho de ho na famatuka heba mixture edi sa adwuma no wo de ne ye pressure ya na wona ase ahoho no umia na te atom wanumu ato untumi ni dida bia wuti ya oya affect ya ma wani sese ya kano
stroke akanwa to ho ana sisi yade bi aba so watenka ateko ana waye mre wo mpem mesrew bepe matuka heba mixture chira kwan matuka heba mixture dodo na abone nsamrane antenes yeduro no se winya bi na se wo bobo a wawie uba misti heba dani heba kolina kapidank ni nyina okumase ya obenya bi uko halu seba dragley na kra ubenya bi Christ is the answer watakra de ena Kingston ewa simfusu ye numbers eye 0243 42 0005 and 0554 36 3424 and a Pescare or say a quality health and what the bema wuti Pescare for America one year semi Uber Kumasi Krobea mua Bantama or Beji runabout no medilab for building no echi enwo okonkranya La Paz Nyamecha Junction Obegana Water Company no sa wokota kwa Roman stores a eni Zenith Bank ni dia nimhwe no wom ena akosunyan so a Total Filling Station ebe koko board no oni dia nimhwe ba bia ni woni se Human Rural Bank na wadan akurum ukose hwie oso a mpomam woni Church of Pentecost no eni dia nimhwe takrade anaji Queen of Peace oni Goyal Filling Station no eni dia nimhwe ena abatachi ma aban mu number 2 a oben Police MTT the office na wosunya kwan so no Pescare or say quality health and the wutie mi yade enti wuni ahuto ye wabro yade enti o esichire yade asiminie wanka se esichire yade abai ubehwem mojabroso nso se minie ama sese waye mre bogo enkoye ni nyina Pescare ye ho adwuma sa wo ye obi a oba mai esua kete bra no ono mpagye mu mawo wo de ne ye prostate mu hawo ana wo cholesterol wo soro awo na wo pe wa ya wunya enemu yade wakotibi wanya dwunso twamu hawo ana enemu yade a wote ye wo ba enuoma a wo hunu no wo wahimfie ho no enya ahomkan wo ni nyina bra Pescare uyo obi entehyewa ewo so ana wanya problem ewo wo se ene wanum wodi ye stomach ulcer ana stroke akanwa to ho uwani ho haw ana waye kese abroso sese wofu na ye kakraka wo ba ha ye beboa mo anya flattomy stretch marks ya ju ni padua na boso no ebeko se wuni to a ubenya to Pescare or say quality health ahaisa oba ye the vitamins minerals any mfidia hodo ene di adwuma enti uti ho twen de oni ento kese ye numbers 0530 122 500 and 0268 47 7660 unya fresa homa we ya Pescare for ye ye beje so yeah ye no be kasa de wonti ase no ya kire mu nso de amaw na na asaso herbal powder no ye Kubi Herbal Center asaso herbal center ena di Kubi Herbal powder onmo de aba tie din no Kubi Herbal powder wei eye powder enye nsuo eya asaso herbal center for na de aba enti ukota ka se me pa asaso fo Kubi Herbal powder ne bi na oye bema tie ni ye oye oba nso atokoma wukunu wuni abema bi adabia uhunu ntokwa wone ne yire ntem to bi fa koche wuni abema no na ka kire ne sesa Kubi Herbal powder ade abeche ni ompensuo de ana kubensuo na wonya sabigum na wokanum na wonoma case close omema sem sese ya tonsiom atonsiom omema sem atonsiom wo de na fon aye kete efridi na afon sa no wonso de ne mu aye mremre te se nkontomra aye de akaja enu nso fridi efri o enti na me kanfo Kubi Herbal powder e de amawo be ma se wunya bi na se uyuzia ebe boa wo pa Kubi Herbal powder no e ma agopra no so yede what ya say oba Otec FM ahwehwe Asem Beba Dabi fo abenya bi okomisi eba ne brother rekwa umru benya bi Fredimens ne Colina ko Ashtown ton bi okọ Fata drugstore ewo Asante bekwaya ebi ho smart deba enso ewo boase tenatet heba ewo sofuline okọ abu akwanso a O6 Plaza dimu stores to no nyina nso Kubi Herbal powder ne bi ote ho twen de keka wo ho bepebi na wo mensem bigina. Your number is 0244 1666
02 ɛna 0243 505775 ɛna we grow fine herbal tonic ɛduro na adupa ɛna wanum ato untumi ne di onsa ne onan emu ye utititi dura na dwonso a wuntumi na sese ye ka se wo sori anopa na waye mmere me pa cha koto grow fine herbal tonic wate to grow fine herbal tonic na se wunya nya bia wawie wo ye oba ensabuo mu problem bia wo bia no me kanfo sa duro we yama wo na asia sa wo nyare mesra no madura necessary vitamins e hiama nipadua hoden ebiwom aduro we natural cocoa ne de aye enti sa wo nyare mpo na sa wo no nomo a ema ho ye die eburu grow fine herbal tonic aduro ne ye de grow fine ointment nso abawo na no so ye obi a wo sisie mu ehaw eye wo ya ukotodwe wapo ne wapo so ubekwa adwuma ba no wabredware miemfa bi ntwetwe grow fine ointment ne bodo eyaw ne koni nyina na eyi nso aduro ne hye ne koni nyina na eyi wo yaw no enso de ko na onim enika sam ne anigesam ne se ba bi etonu obi a kwa grow fine herbal tonic any grow fine ointment ubenya bi ye number 0244 596532 0244 596532 offers ahoma we ya ye beje so na ye ne wo abo enkomo prince wasem we ene memma bedwani bia nka bi wo ho ni senti ne se yentie nipa ba ko asem na ye mfamua enti se baseya sabe akwada ena wakwa akodi sa agro we ena akofa sa ha we di aba nkesese abusua mawo peace of mind na wodi adwuma se be ya wo benya bie na ade aba behwe wo no ba no na de wo kekan die sabe kire se enigye bia ni baabia asomdwe bia ni baabia enti ye to nsa frɛ osofo Aleste ene ne ba Ewurama aka Antoinette every grow from adwen kwanta amoma baha no mo nso aba abekire wo mudiem no mo hwia de se ene de fata ba bia ye de to a ebeye yie no ye de beto wate very good oni jata bani nkomo akire adofo enawia na na bigo heba mixture ene ne capsule so no eye na na bi heba ene de se duro we yaba eye nuomienu a ehye adaka baakum ensuo ne topaye na wunya sa duro we ya wudi nsuo no be memene topaye eno mesrew se wakwa akote enam yade a oye very stubborn na wawo mpane wanum nuro ho yese ni nyina enkwa penna na bigo heba mixture ene ne capsule so bi aka sempena na bi aduro no wati ase wunyanya bia enam yade no se ne atete wu akoduru bia amasese be ma waye mrempem obe ma honsansa ensuo bi kura san gu wo dwonso a nemu hyehye oba ama himfie ho nyakono ehwa bie enkabone aba ho enti sebe okura wo nsan hu so sese wo nsabuo mu kura ansa anye oba be ma nipadua mu ya wonko ana wote ada wonko a enam yade anya yade pawo esese wunya aduru anani eden a obetumi atu eno ne na bi na duro no da bi eto nru bi akwa obenya bi na bi number 0549 999253 0549 999253 na Gospel Funeral Home yeton adaka de adisie nipa men na ho ha ho se me kwabruchire akota adaka ba besie me maame ubenya bi o Gospel your foreign and local casket adaka no foreign any local de ana wayi awo ye no fa be hye yensa kire se ye ba be ye decoration ewo funeral ground so hama ba bia wo pese usie ode hye ne tompam no ye be siesie ho ama wo pe customized flower ena pa se wo pe japa nuapa sa papa ni nyina no ye wo sa flowers ni bi ye wo kai ye betumi de emu no edi atrentwire di ama ye wo picture roller board na picture nipa ne tiase no na ewroli kama ye video service pe drone ana normal video winner ye wo Paul Bellis a ombe ye display adaka ni suo no abeti no amudi yi akeche wati ase na amade wawuo na ye gya ne kwan ne kura na ni age ewo na kwantuo ni mu wati ase ye wo MCs asofo ye funeral barrier service ne marriage ceremony na ye wo oni anu anuane
what you say for a year wedding and if I want to go so for so near bebo o pursuit a wodi ja odehye ne kwan ana wa want to ma yempam ti sekente na fa sha odehye ne ja ne kwan a ni nyina ye bi ye wokuma se ha ya asafo labor oho ye ni enka ne dania na kokobod no wom no ene di animhwe wodi onya duru hokora abusasa wo hwehwe ankrato eno ano no ana wo penchiremu ana wafre 0243 73 7457 and 0266 194678 Royal U Life Enterprise for Agombia capsules no eyesisiemu adwuma endi so ye oba oye bema na wusisiemu hawa koto Agombia capsules bema say why ye mrepa wompem 2 minutes na bo wadura wuhia ene Agombia oba wonsabu no problem abam wuduru mpemu abema di Agombia siesie no otumi bu unsu ntumi mu nhia mu nyina mo memene Agombia capsules no na beboa mo ba bi eto no bi am kwa mbenya bi ye numbers eye 0244 946525 and 0277 454288 Adofo mapon medi de Krobea nana Yaw Asante jataba ene hihye dwumadi kwadwomo de content ane so oba de chiame ne eja kwa menso ote wonka kai na hye ne nso se wiase ye kwa ye bei bibia mu eye mre enti so de ma ya emu abemu se de ne mre duro Dr. Cash on na ebeji adwa odi dwabrim ene eto aso makrao